asumdue na ye to aba ne kenkan so na ye bedi klaba no Nyankopon ma asumdue emra no krupo twedia poba se ya dom waye ni nyina ama Ghana fo ama ename ne wo kasai ama Ghana wafa ne tampa ene asumdue ediafura ama nyoma ekototen na aba no medika ka kiro bia se akukọ bon brekuo bon enti no hwem na wayi di ope Ghana fo dodo no a akere wo mo adwene se ewo se abai no ensesaye ba ampa ensesaye so atumi aba asumdua bua no na Ghana yatumi enom eno ti meka kiro bia se free sabre ekosi 7 January na yede John Dramani Mahama ebesi akonwa so akofram na bo so akere Ghana fo no mesre se omonhwe na asumdue no enkoso toten na yetetetete ewo miambia bi so se office ahodo no ye nuanom bi wo hom kom se mfasa fo man enye sa ye wo mra ye de transition ye besre se wo mbema Ghana adade ye da ewo asonduem nyame akasa Ghana manfo so akasa ama sabri enwoma ekototen omra samwa Ghana adade ye da ewo asonduem ofo me da se yenche atiefo na refo Yankopon ayebi ebi amekase kase party bi ade bema ana anyankunim a dedi kan Ghana na edi nkunim because enya na de adwen baaye ntokwansi so kokro bi so Oforisuo de yehu nyesa na kro bi ehu no ebi wa ne de ne nuye me de bi ameka me Asem Mpe ne ndisi o me yanwafo enti wa wote nchen na de bia na obekasa kasa no wankasa na ha ho no Oforisuo kakra metimaka o de bibi betwim Mpe ne ndisi sa no ma no yenwe ne ye aban bia ye change aban bia nipa na ewo mu no se pe nipa na wo ba na ye to abama no ye pe na sama ye manya na sumdwe wanya asumdwe ntimi mu oman no eyo mu mienu nyina asede eyade o mu mienu nyina ye de bia we change ye change na Asem Mpe na beba ampa NPP nso ko yire NDC fo free baby o mo fe no mapam wo mo omunya asade saa so na NDC nso abai ono so kwa ko yire NPP ni nyina moa abrochesa no mo ebi ni ho ana sa upo president na ye de ni be sisi upe ni year na ukoye sa nde so no ba na wamfa ma wa na ukwa akota no se bra ma bre me kotu wo mu a me kotra ho ebi mo jeje toilet me kotra ho ba ya wasan be pam me it is an de me nto aba ma no ye yesa ye ne yetimi ha ye mo ye nya botre to aba na wia ye be sro mo se ukra de abufuo kopam obi na so no so anya botre na no so se me nkwa eye ntokwa na eba etie nya botre se ya to aba wie o mampani na ya to aba ya yi ne obeso afremu no onyansomu edan enhwae o hwae a ya mana sumdua o de ba ba na dwuma se ya mana sumdua ya boa na emom de yakoso e do obi de ye me na ano enem nso manya me so me ye ni bi ye be sesa no ma no mie no nyina o munyai ya anya sa de a nipa to aba ma no ya to no kwa we ya abai Ghana basa na te o mienu ya yire sanke de foforo ba me ye mienu no ana wa wutie me ne yemfo obi ama wo mu mienu ya ye so o munye enso o mu ana de bia o mu ba de bia o mu ana eba iti ye ka obi ho asema ye nto ye bo ye obi ade bia ye nto ye bo manipa na wa ba no ye nya na so mfaso ye ne ati o ma me ye koto aba no Oforisuo ye nya na so mfaso ya anye se de a ne ye kwa ya adwen se me koje na no na wo ba no wa ama me kwa ama me nso mantra wo na ye kwa akotan no ye mani nya asumdue fanya adwuma ye nya botre na ba no anso ana anso ne ehwe na no man kofom ye nya ntra asumdue no okay the nation sanke ya to aba wi Ghana ekura na asumdue ya awrade ya ade medical da Sompa Asem Mpe Nipa ase ya futu pa de mo manfo mo fa ya ne ya me ada o ma na ado ne nkofo kwaje o ma ho me na NDC for so abeye de ombeti many aje o many aje because sebe no kore na ya ne kana before nte da bia bibi ni pense na awa ha una nye ho no kore no afi bia woni nyame hyehye nti yemu bia mo wo fa ne ye no ahonhom ne ye kasa e kiro se ye ha nya agudie saa na aye nti nyame ene ye da na ase na meda me wo fa ase for man to abadisi ase omo na ye me vote no saa fo na bo amansesa ye ba ema asumdie ba yaw enti omo manto abadisi anyina atwedia mpo nhira mo na mo boa me ehunu ne ye wo MPP ne ye wo NDC mu aha nti bi dura we wa betena so ye de nisi so next month obejimia saa na ye nto abafo be ka me ho ne awo no so adiko ne wokọ ne obeba no aba ye nya nipa no oba na ye ne di o ujimi ne etufu no wantia ne ya kan ye ho abom ne ya nto aba na walusu na foforo aba ne ye koye nim ye mensa ma nto aba
mento me wo mi team no me fere omo nto ni amafia na foforo aba na asumdi aba enti ani di aba Ghana sisi omo ani mu adudin Kumasi Kasamne pe kenipa bebere piepra but aye din ku na ene na mu anti no ye be tia ba wo mi anso se do gitu mu ntem pia bonten be bo asumdi no ban obo ade nhira no nipa aye se ya me ka che ma ma contract uye nipa papa ne nkonko yanim na asumdi na ye koso ahwe ne nkonko yanim ene wo mo so na menu anu andizifo no mo agimi omunya agimi na ya na da bia mtufu ameka no ja agimi no nyame adom nya nko na akoto aba ne man including MPP fo bi kura de ahi eto ma papa no edime meja ahi ma papa no waba ne awu deserve na no na kokko ne awu pra ofri se beboa no ka kire papa no no de mawa aye wo dia mfa wo pen kone nam wo be hia aye so makoka ne ma bom wo be ko yase akwa wa na ado ne ma e kire de bedi papa suya se nya nsa we ya ga kire mo age men kokko ntoko hunu mfa so bi ama o mana sumdie ne ensaka yatim yani age ya yesre ne se wo ba ne 4 years no mfa mekonkopa yen ya yesi yani age na chine be ye no so anye ne yi a ye nye obi ne ye do no go nye mbaba no wo ye anye mfie na eba di no kra ne yese kire kasa de tie na o mana fa no to ma pefra ne nyina etima ko akoyanim ene wa be wote petrol so anye me nkwa na me yusuka ene wa be Dallas ba for ma anye me nkwa na me didwa ebe kan obi ya ti ye nto ba bia ye won kone na me na me ye we nkone ye mfa no se ye papa ne anya no ye nyina emom nka nkyereze ade a wo ye wo sei sachira ade a wo ye de wa ya ade papa ne yanku ya nim no ma ne fa nto ma pemfra di yaw me de me kra mu ne na me we na asie no efirifie no wa na me di command we no se me yedifo anke nanke ye boma ba so ntine no ma ya onya me nchiro obi a no okay ma metia abano ya to awie Ghana so ndwe ne ehwe enti ebegyina so ne de aseda de amatwe de ampon basa yi adom de ohatam no kumachi se edipa hyehye nanso esanse wo no wo hina koma eda ne nsem se sutene ba bi ono asafo awurade pe ena wo de fenti ena Ghana ne ye hwehwe asomdwe no oboa ya ota akire ema yensa etimi aka asomdwe ntofo so be ma aseda ne de ma nyankopon na yada yewura Dr. Mahmoud Bawumia so ase oyo akofo ofoso bema wachire se oye bema mpa esanse obi na ebia saa entwodie we se bama ano a obehu sa afe na me twen ama electoral commission ba be declare results nansa but animu na wa ultimu sa de baby ekoemmoa ye ka bom se de ekola emmoa ena wodi minika na obeji tum ntem woni se de woye ye na timi aboa ma tension na nanka beba no abre na se ye afiri hokola because anyumle ya declaration eba no ultimu say already na amafo de encourage because here Dr. Mahmoud Bawumia waji atomu dada enti ama senka afe na nke be bo aba na amafo be jubilate afe na kromo menya afe na moto so ni ade no se de nka besi akono no anko no sa because already Saturday no and as Sunday no ye hu de ekọ so ntina ma ye hu ba bi ebinum gina dada enti ofo so be ma na ye ma ye wura mahama nso so etiri nkwa ye ma ne tiri nkwa na wasa be di ofo so be ma ye wogidie ni arehemu se enema pa said no besi kan ye no wo ba be ye ne sa de amanya sa ofo so be ma just 4 years it is a wo ye ni year wo ye de ama wo nchikafo ya wo no wo amanyoko ni mo it is wo pesa amanyoko ni gina na se etimi ye yie said no ono ankasa eda na koma so ne de a wa be ye congratulate no ne akachi so mna so se oto ne papa pa ye na ofo so be ma mayama ne mo ne yo ono so akonkoden ene NDC ayi amanyokofo ni nyina na yen kan kire mo Charitable ene de si we adwura ne some of the constituencies no ofo so be ma na nye adan ya drip ye kwa akwaje ye de kwan adan ya afija kwa abre north ho so no adan ya ayi mensa assembly ho ne ye pam wo mu wo ho wo pam wo mu se e de be na asienti a pam wo no is it the first time NDC awe ne pa na eti yan hwame yan famla nhye yan sam se ya ban na ba but yan ka kire obi ase ni titru ne NDC ekitafo no a ebinum omo ye tutu asem ne se obi ani ho a wo so chen amaga na amamra ye pempam na afia pem ayenkora duo eduokono mienu no eti ye bibia ye mani da ho enye se be ya
yebetimi edi nkunim edi mu anigye na kwa wie de aprimpuntuo edi abla ya blabom to for so be ma ye ma wo mo contest ye ni nyina etiri nkwa ni titru ni ye John Dramani Mahama se watimi aye nkunimdifo na emom amagana na awe ni abanti ye nyina ye hwe na ye ntimi ma asomdwe na ye won ye ntimi mo ho ba na nkwa ni medase eruti yabekoso na emabunu no na mpempi no ya na omotai ye saade no enuti ewo ho no mu call so mu call gi ni eme ewo ho ndc achitafo no omunya sa ai okay yabeka kire mabunu no mpempi wo mu na ye saade no se ye ka se ye de power no e mo bi foforo a ho hyehyeye ewo ho ampanifo eyo na ye de power no e de ama de wawini aba na ye John Dramani Mahama eno tu de mbra kwhye nsam eduru ba bi na akotrahye a wanhwe ye wadwen be kiro se waban na aba nso na akofa asem kese de ama metu maburu no fo so mo koma nto mo yam na asundu a ye hwehwe no mam no yensa atumi aka yakwa yanim na yanim ten na ye hwe na ye hwe no sei na futu sem a ye de ebrew no say what a friend na futu sem a me de ebrew no matu ne din what a friend empempi ya na ka chinchroye ana se sandboard ahodo no ya na ekasapa na ena me firi mi kroma santema pon eba no ka bia na di manim ni atwere chiri what a friend na me keka ko ma adwinim kakra na onam na ne de be pa na papa yi watumi atwero ne ka no achiri saa na ye ka se what a friend na utna se kakra na wo dwendwen nyoma bi hu a ye betumi anya adamfo papa efriza kasa bi betumi aka acho se yonko bi asinimua na sante nwoma no so besa aka acho se ayonko guro nti na aboa koto so wanyetire ekokoba ne sa what a friend no na akwa ye enwoma mienu so obeya adamfo papa ana so obenya adamfo bone yenka asem obi amfa yonko mfa adamfo dabi nanso so no adamfo a wafa no okoye papa amam ana se bone ene okoye diama wo anunti ena anwumre pato ano beka kiro se ye hwa adamfo papa moa wode aboa ne yonko bi amanne wayi na firimfutrum adina sima poma so dodo na beka kira wo se kanye madamfo weyia sakanye ni paso masia ebi kura no aka misuku kama anwie misuku fisisem eno ne what a friend no part 1 ene yedi hu komo no eduru ba bia yonko obi sirinwia o wodi ne nwuma hye no nsa no ohwe aso yie no enne ne nsa tumi kona no yena damfo ne bi adwuma no na damfo no kwotena ama no ne nyoma nyina wono na hwe so ewo Ghana mamha na se de wasi ahwe so yie no wanhwe ye so obi ankyere wo se ye na damfo a obeka akere wo se ye funu ba koma what a friend na damfo pa enam yonko bi so ama obi adiyie enam yonko bi so ama enne obi ensa so na kiri dwade modern ba na damfo no body man no odofo na ni so what a friend anoti ena me ka kira wo se edie be papa na damfo bi dia yowa ene untumi enya ne dimbo a wo tworo ne ka achi what a friend ena ma damfo bi so no wo bi adiye pie babiye enam yonko bi so no ntino wo bi kona nim ewo abrabom ade bi okura no na amanfo susu se enka ne nwia bi betumi ayama no enso na ne yonko ene yema no saa ye kana nwumre no omanfo bi ya awe se soto no abrante ne tia no na damfo bi na rent man mu nwoma nyina abrante bi fa wo ba bi yonko enam saa wo ba na yonko fanti na abrante na brabo asesa atene what a friend and then wadamfo dia be papa no wadamfo dia ye wo bibebusa wo abonten so ho
Enyoma papa ben wadamfo bia ya mawa ya nhwe yi a untumi nya ne dimbo a wo ba kura wo de na tunui adamfo nti obi konanim wa brabom se de medi ka kan ye no as ya nkyeremu pa nkyere wo a na damfo no nti no ene wanya adwuma ayo adwuma wo ye no na damfo no ene kope ede ma no eno nti odofo na anwumira asema ye ka nyina ne se yonko no de wo befa na yonko no fa so a ese wo hwe se yonko a wo kofa no wafa yonko pa na abenya mfa so afirim what a friend eno nti ye kire wo se yonko fa no de wo befa na enso so no se wo fa yonko a no wafa de obetumi aboa wa brabom obetumi aboa wo daache wa ma onkankro enso atumi akosoro pa eno nti na anwumire mi Osei Aboagye Oforisuo se na mitimi di mensasi mebo se miti TV so eye adwuma eye yonko bio na boa me saa kwa no so saa yonko no wotachi ma abonte so efe na maso amoaten odi me ho adanse e ade che lawyer Nana Kwesi Sapon ene menei eye adamfo ade e be no adamfo ayama wo. What a friend. Eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo the nation's uncle. Ya already nshiro ni pa bia wotie na onye obi akese enen so sabra nkwa kura ye na ahodin so kura ye die ebeka se twedi ampo bo ni wiase no aya ade ti nshane ne die enka ne die na afi ada ye serial college ase da bia da ye wie ne bi etum no ma amfra program no kani pa hu ne ye to mo so boa amadwumadie no ekonanim na what a friend ya Asem mu oduru okọ akire pia de nsemba wotena no ne nkomo na yede na wako akowanim what a friend na ye shock word e ka kobone e ka ko papa utimi rely on adamfo bi na wa ye bi obuja say nti we pa ne madamfo hey what a friend baby awoti wudini no komo awote ye no enen nsem we minim se bia na kokose dia kana sembi a kire wode a what a friend install na ebini he na nkame no na kon na kra na o kame didi a wudi bi kasa bi mituka what a front o na dia ye dey whoa what a friend no abo koko ene wo what a friend ye nipa yie papa me no kasa anwumre yi obi asiso abrabo kwan so ofire sikafo abusuam ba obi amfa na entu kwan na damfo na ama ni invite na oti America say ni pa no be bono koko akase what a friend abrofo kase airport de no ka bibi o say a friend you need is a friend indeed enti abrabo mu no ye wonamfo ahodo mienu obi a wo ka what a friend no ba ko timi de wo kwa amanem ama wa hunu se ababi akwa edi makodua yi de eye pira kwa so no ani masie nanso se nipa no mpo na nanka rely on ono kana how bi aye how if you watch and throw baby kura be fra na aye ni yie na asisi ne nsem so no ono aba be kan cho se me nua wa ya ade nanso sankofo no na matim don sa bo kokko ka se what a friend ye ya abofra ye nyini ye sisi ye hunu bebre ye nim namfo a sebeta fra cho mu di djuma yese sense ka call munum ekwo hye o manimunyam mo munu se na damfo aba yenim sa namfo na ye di djuma o invite o mgra they will not come but we call them friend one hwa ba bokoko aka yenim namfo bi ye no manante wa abrabo mu a o di djuma bi obi ba pa o na obusa na first because onim se ono na ane ne kon na krada nti ba bi a wo ye wade de ye den ya wo ibebusa na first na yi asomasi wo he one can't bokoko so aka se what a friend e shoke nanso ena ye di anigye de na ho nkomo enti question na ya de aba ne se adamfo be na de wagina yie adamfo be na introduce wa mankunimdie adamfo be na introduce wa mankoso I know and I believe strongly say a day will come you will come to the other side say adamfo be so na apira wo ye wo pika ebedi sa nkomo ne ena de hin na ye wiye brother wo ya ye nipa boni ni o
wadam fi wa utim se boni ade aye ne dɔɔso nanso ɔno mom na ne usika ekura wo na nam ne so ekura wo but o ahokyire mu kura o ma ye nkae ne se akoyi na de magina ba bia magina yi papa o classmate bi o no introduce ma minister bi na ne kɔtena na ne ma afa ma wo kura wo prempi papa no discuss hyew mu se wo nso kwagina yie enso sa adamfo no hwehwɛ no nkyɛn na ye hu no what a friend enne ya wo ka se wa ka bi nipa nam ne so oba medium e bi kura wo itachi man hoi wan kantim na adwuma wo ye kura bia nya nimunyam adwuma nanso watima introduce wo de wa kyerɛ han amene obi atra Sompa TV a wote wonka sa adamfo no ayeyie be he na wugina aka de na wo show de akyerɛ nse akoyi adamfo bra membi ni mo obi a wakosua adwuma edi nkomo akyerɛ ne master se me de me ma me betua metirinsa me wa adamfo bi wo ahode ne pa but o ma me ni kapre me na mto aduane me master se kofa ne bra adamfo na yeyo amfo ba adwuma mu no oye good chain ono mum ye tu ni tinsa no edu abanyinya chances sika aba onkai ni asebe tafrate odi adanse ba akopɛ no a sebe ede na gina ba bia wagina no ena oye boni aye ni sa na wutie ya mpacho hwehwe sa nkofo no ya wata friend na ye kanye peche o eye me dasa this season na odi aba papa nkofo bia ye namfo pa ye beto abai o ma go extra mad to do extra campaign e dia ma obi o ya adamfo but wa we ni MP wa we ni se president wa we ni se assemblyman nanso sika be ba no on kai nipa no se de o call form esi dua ne ma de ma no tutu anamo ma nipa di na tem on kai eno ne yetu fu se what a friend ye na obi aya ma kai adian ene nipa na ya de ama wo sa amena na otumi hwe ni internet so no asere ayi de oboda mama me o de da achi bia but na wo benya wa hobe wa begina wo gate ama waka je se mon kan cheze mini wo eho na nyame akatua ne hye di na ye tu se what a friend mo bi ni hu adanse mon twere ka na chi sa frizenia wa ya ama no wo de da bia pese obi du ama na aka se madam fu ye nipa nanso wo mpese wo de wudu ama adamfo bi a wa ye nipa wo abradabom me no kasa sam na sika ni bi tie me wanya ne ho pam adamfo bi na introduce na adwuma bim ene wanya sa sika no ono ankasa mu adamfo na introduce na tofom se team okone nkyɛn kura wo mobo wate asem we atumidika frɛ no dua bibi wɔ ne nsɛm no nsa nsɔle nyina biem no ntimi nkase me so me yɔnko a waboa me abadabom nie na ya na ye nipa bɔne dodo ya na ye tirimu osum dodo what a friend and father oye papa wo abadabom ni agoro na sa adamfo no ya na omo ho ana ni otime koma wo ni otime gina ma wo ni ebeka da kura mo wu kura ose minie ni asabeta fracha wo yare 2 years obetima sen na sa 2 years adamfo bi wo ha asem to wa within 1 week pe afi wo nte ne nka biem onsi wo nche biem o ma wo biem ye wo bi wo so ama ne nto 10 years ni wura mfi wo da na ba mu wo ho da sa nkofo ro gina yi a ya ka bibi fa yi wo na ye mo mu hunu mfaso e wo won so ye obi wa sika ne ba no wo ba wo ohia ba pe wonim wo na mo a ohia mu nyina mo ne wo gina no ayeye be na ade mo asem ne se what a friend wadi mi kura zia nyansa wa asem ye ya otiawa okay what a friend mamitia me yanko pa beko yanko pa beko jame na ma yenu deni ofo so be ma eto da bia oyonko bi wo ho na wo free wo nchen na se wo kɔ a wotimi hu say yes ade bia ka wankasa wo widie mu efi se sa yonko no wa hi asem eye na hi asem wusu eye ni su na wama ne enso eye ne de eye yonko a ono obesere na no enso na wamuna ewo ne tirim enyo yonko a wo kɔ wanimu a o show ewo nanim se ase nani agye di amaw na so be hu se na odi yaw ewo wono ankasa ne mu esanse ya promotive ebi wo ho anyankopon e de wo free bia bia kobia bi ono besere kama oh congratulations and abato ya to awie congratulations obwa enso no wamuna wo ne tirim ofo so be ma yonko ya obetimi aso mu ewo wa huhia dam no ono ene a good friend
ma me fa sa akonya we sie so na me na me yonko bremo pa ono ankasa ne me kunu na ye bo asia ma ba bi owo bi Awurade nkoso enhira no oboso be ma na me ankasa me yonko bremo ba akopa me wo wiase apart from me kunu no so owo me de me friend my bosom friend onyankopon nkoso anya na adom who is a good friend of also be ma obi a waye ne ho te se nso no ma enye da bia na sa bibia na obehu no nanso esum dru wo a ehwo e na obehu say yes waye wo han ama wankasa na esum na wo mu no adwa ne de afiri wo nchen enti ye ka kire obi a se na me ma me kasa anwa pe obi a wo hyene te se nso no ma e wo abrabom na fa ne se wo yonko bramo enye obi a oni wo pia ko party enye obi ono wo kwa akono monsa enye obi a all wish you happy birthday or show one as all showcase you on social media any ebeka so your good friend and I say bia opewa asem yonko opewa asem enti ya ne ya hwe ye hu ye if he say nipa bi wo ho a obeye wo ho se han bofo na so no se woduadua mu kwa akira wotimi wo se wa ya wo tamfo kese pa enso oka wo wano ojeje wanim e ma yonkofa e wo wankasa wanim nanso wo tirimu ankasa de wo sere wano so no wamuna e wo wontirimu yen hwe ye ho ye na yen choose adamfo anase yonko a obeye te se ensuroma de ama yen edehia demu asum beto yen kabi no eda obehu se wankasa ba bi okwakodri de wo boafo bia ni ho no obehu se waba beso mu ayi wafiri wateche ni mo ede wakwa akosi nkonkon so obeye wunyankopon prekope ene nipa bi no ma nipa ye nhira oyonko bia ma nipa bi adiye adentia oye good friend hwehwe se nipa kro no neti no na se nipa no bi so wo fo so be ma waye yen adoye waye yen mu apen nanso no yenya baabi si ye no ya doge won ya bo mu bongalate no e na ase wo kina ye beka ho asem nte no medema no si maka kire wo bia se me ye bo asiama de ma ye ya aboa ma braba ma me konkan e ma me yonko bia nyame fa manim twitwi fam yonko bia nyame enyim ase akonwa no eni se mesusu ma yonko fa anase ma meja me nkwa kiri pi na ya no wafa wono so so ye yonko a obete se won soroma eda esum bedru wono obepie wo wiem ama na wa bright wo life na ama bibia so atimi akoye enti no yemfa yonko obetimi aboa yen e wo sa kwan no so eda esum bedru ye no obaye yen kanea ayete se nsoroma no abeyi yen e de afiri yen sumofo so be ma benyansafo ntie yensem no no mfa mobra ebetimi aboa ne pe medase. Okay, eruti asante nguma no beka kire wo se yonko bi esinimia. What a friend. Omna samwa. Osei enche atifo ne ahwefo nya patui. Osei wanfa chakase ma me nipa bi ayemnwia me bibia Ike. Ono so wo Guinness Depot. Kutwi. Ode ko Dr. Menzo Guinness Depot kese na wo. Ono ne pani pa ba ko friend brother Ike. Ye play program o pa. Brother Ike. Bibia obi a one family me cha bibia. For sure. Anasa ma da ba da nin sem bia behia o. Abatwe. Ipa bi bo nipa bi o ansa na obi kopa wa o. Tiene na ba behia. Na fancha kase ma Ashanti region chief imam. Okay. So we actually ya chat pone ne penny for ne nwa penny ajamadu. And no more frame boy abaso. So omo hwe pa omo tie. Okay. Nti ye che omo nyina ne mpanifo na omo wo nyina. Ofosu ansa no bi be signboard. No wa kan bibi sa no. Ayete frare ase. Amutu a edaya. Ne mo mane ye kan what a friend at the papa wa adamfom. Ofosu on say ye wa kan ayibi wo a obi ntu di kura kwa. Edin to so obi tu ne bakra to a ene de ne hu obi betima to obi badin na sa ankrofo na nkasa mienu no na manso da so do montem but ene ye kiremu a eno mabu a yen kan kwa
ansa no bi betro ne kachi good wife good husband good one no e wo reason ti a o choice aka na chinchoye owo obi your papa sani papa ketwa bia ni mu papa bia ni waketwa wo but ya na Ghana na value say we talk man we say at the moment I wo ade bi wan wo kire no ofoso obi bua wo a ti na me da bia obi kasa hia wa se hia enka se wo kire wo ade na hia no ye wo pe no sika no ni bi ehun na hia wo de obi ma 1 cedi and obi ma 10 cedi na timi to 7 kra dokron abra ho kirem ekom de wo no obi show sika ketwa bi na timi bua wo e ma free infifre ketwa bi e free wo kombre mu na voice was any panel in any one grow. Yet to a bet my bobo din baby, I read the aconyasam. Your namfo baby bet my bobo din of Fosho, or Mabua Munti, any yankopon, and I count Macoma may do say. When you are born in of fear by one who pass one view. Bobby were abontain, I were downful. Of Fosho, ye can no ma, a damphobia any pie, a traffic dear so cast a damphone yet. Nancy and canning in us. Yet to make us a damphone yet. Because I beckon papa bon, Vosho, a wobi, obi ne peja wobi, a wo bedram didn't see a concon drum. Sani panel, and you issue what a friend, me the son of a catcher. You can't good side in the bad side, but I never can good side. About try a 2 year near can say, nay, better ye 2 move for ye casa ye, Conian himself, Cassa be a tete, and a one name sent to cover by a 2 move for in some trophy work room, a gun had one that called radio show went to move. Nancy in your cockromotina mancrophobi, ya padua mancrophobi papanum. Nanso, ye will chocho muchobu wa. Nipa bi team fifre bray, ya booby. Obi in the life of great chasso. Awo kwan bi so ba emusa se ne sa nipa na ode ne nkwan twa so no na busuafo kra no MP anase DC anase president wakofi okra da ana obi di obi achi boa no nipa no wa lift kodu ba bi ohun de emfa sika nye o ka sika na ade achi nanso ni nwia no owo na offices aba ya ni aye ni tented ni nyina ye ma hiafo tented na ye ma hiafo because wo free abonten ba no hunu ba de wotem because of hiafo obi ba be ha me akoye oba ha me ni afa telephone kwede omo kan chense mini wo gina wa sa madam fi ne ka ba ko no sika no ta pepe no so ne siwe mo so so ni wo security man what get na no wonte woni ni mienu nipa na wa ye yie no wonte woni ni mienu adam for fase na nipa bebre to offices a o mo de nkraja madam fu bi o she t-shirt yellow o ha madwen pa wo ba mo kan jense mini wo nanso ni refi nanso na me hwe me ko TikTok na me hwe ade bi of all the TikTok man nipa kra nantemo se okra ka ho bi no for so eye suade sa TikTok na ba ni ebi asuade papa abrantie bi anya sika na na one na damfo ene te se bi kroketuam na na mo nwene kenten ntufo so mutimi kwa nwuram wo se first ne kenten no wo kote nwuram a na wo nwunu because na papa no ewo wo ka se wo twa ba fi a wanwena bia miensa enti no mutimi koda nwuram ebi kura na kura bia kura ni wo omo kwa no mo abo apata no mo hyem no mo nwene me ka ta mana meteme so wanche wo mampom beposo secha beposo na omo tai pa because na boys na wo no omo dwuma pa na omo ye no omo nwena no omo da ba nsutadwa ebi bitimi kokoshe kura bia se efe ne kwajedu ewuram kotra ho bia ba na wotwe mienu ombeba no na kenten so omo ne tenten na branch ye se woni na damfo no etimi ko hye nwuram wo anwene kenten na wo se mre bi okotwa papa na ofro abena akosoro ena bani yi no ena obehya benim ofoswo can you imagine sa ben kasa wonu waba behyem nipa bia brepen yo etu wo bi no daneka mu a obi ne pagya no na branch ye so obehyem no ne na damfo mienu nko na hyempom wo ebeye den wa yi no wose na dan fi fight ye twitwa be ya no hye na miwo hwa na eba na dan fi timi yi ni free abenim
Ebra wo yi ni no nyina de moja. Waye mmerɛ moja etu no. Hwe baby omukɔ nwene kɛntɛn enwura mo abranche se na damfo yi de ne hye n'achi. Ade ne baaya bedu nsuo bim no gya ne to nsuo ne de nsuo ne bi wogoro no wa bobi gu no wa ma ne bi no mo ya e no mo sa to aso de ne bedu krom de ne kɔto hospital. What a friend. Fosuo hwadamfo yo. Fosuo ya ka damfo adumre bia enye sika nko enye aduane nko woni ye ne nipa na ho kire ko ma wo lift no and obi a lift obi ti say dey make and no fa na nya hwe because of Natale bia wanya wahye ne ka bia wodam sa nipa ne na bim enti wa ye bola ma no abrantes wo de ni bedu fie de ne kɔto hospital e dey nshu sisi ne so na wo kai Ovoso ade ba ko wo ni papa se obi a wote bia no esese nipa bia no ye ka se what a friend esese wo se nya nkaye oh abrabom abrante ne kai na abrante ne tu kwa firi krom wo na koye yia ma no wabru kire na abrante ne ba wo sisi adan wo cars na wo tena se no se emre bi madamfo bi eti ma men koye krom wo nko we no ovoso so video na areho. What a friend. For sure. Na branch tu ne car. Papa bi. De call kromo. For sure ko du kromo no busa na damfo no sa. Ni pa sumasi bi. Emre bi atwa na mene no. Ni ebre panto no de ho ko yin onim se na wuwui. Ebi kura na wonto. Okwa na sa hwe. Wo ho. Oh, unni pa opani. In fact, I know the areho. What's wo hin? Yes, it is so ko. O pake car no car grant me nko just one nante from ko osemeko ofo no pake car no koye okwa na uja fukofu na danfu pie ba ye pa no fosu o hwe no na o hwe na danfu fosu bonani se ya wosu difference no wa o se no kwa na danfu no okoto kwa ni wo hu no because nipa na sesa ofo tete ya nya ba bia sia America ne Canada ya ko bia be sa ko different level. It was already din no sha. Na won kai me kofi. O se din de wabo na won so no bo ni din o se menna na me wo kromu ha. Na me no nwene kentan ye mire bi. Ye ko akurase egwuram ko twa papa me ko hye papa ma wo save me no. Me nie. Ha no jane se ka to fo no aba. Wa ya de. Wa ba wa anya me hwe kura na wo won eden. Enkaye me dase. For sure. Wo ri na movie na obesu. No se na den o kana se mnyina no se mini o Nyankopon aye me yie nanso esese me ka se mire bi se nya wo a ka me wusha bem na wo na e wo save me tenne ba bia me wo bia no ma sinkete se na se mbehwe wo se na yire wo se me yire ni mu ni o me mani no fo so hwe abrante ne yire ne ma ne nsuo bi a me ma nsuo bi okosa ba abrante na reject onno mo because wa kai se sa ho enede ofiri foso den satudu busa kwa so ne ade foso enoma pia o de ye kase ye kan no busa se ne kwa be so na me ko me hu me pese me change your life enti se no me ko ma be hu ba bia o te na se be hu me different o se mobile phone ikura me ni bi o se meto bia bro na se meba ti before and after no akire no mo se twa foso enen nam na damfo no so nti ono so apagya na dru ba bia edan wo hye ma be pagya na yire ne makọ amo no so ayi wo kelfo so wakai ene obi tigan ha obi tie yan de ye kan nyina nam na so achi na danfo bi na ama na nya sika kokwa so ene ne wasisi adan bebia na danfo ne tene nkoyie nso to ebo no ya pam ne ma school fees de omu die kra den bro nyan se nya sabe sompa blonya sabe ayusia ne sabe nyanka a ye beche ne sabe akunafo a ene wo ba beda na maami bia ba beda wo mo da ha ma de achewe ofosuo maami na boa wo bi wato aduane bia ma obi akura bia di wo time na akura ko boarding school de ne wo die ho de maami na kwafuom no aye aduane na mo bebo ampesi adi ena akura na ye won kai se maami bi ti kuro bi maami na boa maami timi wie school enso ofosuo anu odin ene ye kanfo sade ama obi ase ma yensu yanka what a friend no nyanya ne papa mfa mawo ene ya to aba mam yesre mu Ghana yetimu odin ofosu Ghana dodo ne trimu odin nyanka ye nipa ninka ye nyanka ye no obi tro ne ka achi what a friend obi de ne ba eto
obi e bibi ma wa Oforisuo sa nipa no damne mu a pagya na mpanifo se ahohene nti na yedan ejamore na obi true ekohwe nkwa sa nipa no ntwe ni kohwe wo Oforisuo midas. Okay, enunti sɛ medical ka kyerɛw sɛ asante nwoma na kan sɛ yonko bi asiri nua enunti odofo de be no adamfo de ayewo a amenne ni din akaw takyerema so amenne signboard we gu ne ka chi o say what a friend obi na yi obi every futuro medicine mapon maso na obi e man ho kwan man adamfo bi so na battery ene wo hunu dwom enunti ye ka kyerɛw sɛ duru ba bi na sɛ Nyankopɔn ato nsɛm ya boa wadamfo wate na kai papa bia odi ye omire bia atwam ɛdeɛ no wadamfo aya ma na anwumire yi 05513131 05513131 0548931931 0548931931 what a friend. Hello Oforisuo. Yeah. Ofo Maju so anti-million. Batani o mesia no wa bejafo nyina. Ya jo so. Ofo, ebi si Bible ni. Ebi di kai de so eye mano. Jonathan eye mano. Nti wo se na obi da so ho no ma waka so fie. Jonathan ji nenye na doye. Eni nti ti ebi ya de ma wa na wakai. Ofo me nam sa akwanya we so. Na madam yonko mi nie bi no paase. Ewo kopo. The market in the wire energy sajwa. Or kopo de mo ye ni. O adam wa ye friend is adam free pa. If you interest obi ya de ma wa. Na wo so so wakai. The master pa ne de dia mefutu. The same in kana chere de tia wo ne wa beja fo na nyame nka mo. No, okay. Hello. Hello. Oh, really? Hello. Hello. Baby, I feel free. Aja, na aja. My Joe, so mammy. Na we ni. Yami would to me, Cassiapa. That's Sompa afidi. Osei Aboagye na pound for Asem Mpe Nipa. Ye brini. Oforisuo ni. Ye. Oforisuo ni. Me amini. What am no kasa? Oh. No, okay. I am a woman back up in the edge. Hello? Hello. Baby, I feel free with the mammy. That's on me first month. Yenti o mammy. That's all. My program na me pese me battle. As soon as I say. Okay. Your prime minister. Post the minimum pa. Na some more Canada. As some more Canada and person the Quebec say some time ago be about to be a ministry Monica. Onya them a big man to be had. And I'm so Emma Ninya, them a from them and the planet to UK. Ama onina ye we ma wo three apart na be ye japade debate so ma na crown frame da and so be ma bi man buki heart no that na me ni mi enu and ye call your first station we dua otimi tisi mu am ma bot na ye ko na ba and so me hello kra won kadi and share me da. And what a friend and a dear, they'll see us here, Okay, enunti ya asem otisi wurem kwa so wankopɛ no a wanhwe ka ne kura kwa hwere ne kwa nanso so tetifon call kura ebono enipa nyu. Hello. Okay, enunti. Hello. Hello. Oh, man, you back up.
Hello. Good evening. My Joseph Kadache, baby, I'm free. Good evening. Baby, I'm free. Yet you. The book and the letter book and some, but the level to make my customer. Also, the bank for swap around only had about the young from the kind of the own now kind. And no one was in my no demand to me. Okay. But you are a question. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free with the mommy. Mpacho, ni free meduma. Mpacho program ye me day. Na me kai mrebi na yesisha. Na me mame ewa damfo bi wo ho wa wu 8 na me mame so wa wu 8. Na wo se me mame mani madie wo no ne mani madie. Enti me wo twa ne ho na me mame ne papa so na aho kire wo ho ne ho kire ye. Die be di kura na ho thing. Missy Watton tea bread na de ehura no. A okotu ogu na ya geni atoto ho na ya di. Na me maame adam free di ni sika. Ebe bla me maame na me maame di ahwe ye school fees. O di ye school fees no no agya ne ma no wo ho no mo. Enti ye nyini ye nyame di ye university SCC ye kai di me maame adam fo no. Edi ye ma yesu so di ase ye ma me maame no. Ye ma ntini mpese me kire se adamfo bi eye chen ye nto fosu Yakupon shira ye da sipa Nkwala no so won kaye pa o. Omo won kaye papa nyame hia musa akwa ne so. Hello. Hello. Oh. Hello. 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 Oh. Ojina so. Hello. Okay. Ya homa no ene ba ko pe na ye didi dwuma no ti. Hello. Hello. Memo adwuma me last caller o free hin wudi. Yeah, for Kenya. Okay. If I told them phobia, Madame Phobia to her dream. If Madame Phobia, you free, the buyer and I'm a friend about hospital the money. And I'm summer and won't summon your people and my assistant. My assistant, and Madame Phobia. It is no money now. Adam for the inside and for you. And I'm forced to hard without you. Okay. Ya boyfriend no enyina esia na ye ka kire wo dede bi se. Yonko bi asinua. Na adamfo bi so atimi ama nipa bi abrabo asesa aye kama. Adamfo ama nipa bi abrabo no omo so atimi ahunu han. Eno tini ye ka kire obi se. Eduru ba bi na sa oyire fi kura no a. Kura bi asante kotokose so oyire fi a. Na o sign kofa yenchi. Eno nti se wo kai de wadamfo bi aya mawo. Na se wo da fom a odofo meka kire se kopagya no wate. Fom a woda no ya ahokere fom no woda. Fom woda no ete se onya bibi kura mpo na wadi. Onya bibi ahye. Eno nti se wo kai se wo yonko de ye ma wo embere bi atwam. Na wa hu se wo ye okay Nyankopon ato nsam. Onsaso akidware a orofo kosafo ne moa ne beboa yie pa. Nyame ya adomo ade adamfo ya ma wo a enye no. Ehon de ara bi wo mpa akina wo. Yonko bi diewu erechina. Ayonko gronti na abo akoto wanya kire eyechina. Eno nti no orofo yenhwa adamfo yie. Sabia kusabia nyado. Se wo boa wadamfo na wono so enya baabi si a ebeboa yie papa. We ne Sompa Asem Mpe Nipa de asanteman Ghana man agiatum de wo ba no wanya trase. Ene ye mo asem we abraho na kwantuo ehunhia na eya asem foforo.
Yemusa ye ho se ye tukwa baby ana ese ye ko na akwantuo mpo ehu hia na ka haya ne land no haya ne Ghana eya asem na awure ho papa ye go computer so dwedie emra sisia Inyankani Rusi na ya rehos Bible say the ohunu mobroni mobon but ya fam awrade enunti na tara 1 million wa sompa komasi sompa sunyane sompa nkransa afie bia ye de sompa che ebrem na yanko aye ntumi esanse ba kofo nsa entimi nkata awrade ye to hu afre obi bia se sompa ache 2024 ebaso live December bosume bida etos dunkrum eye daya wada ye bebo jatrada ewo sompa komasi swame hotel opposite heya na fei ekunafo no dia mode bedum ye dia mawo me saint wo ontuma wo emu wo anwa wo betumi dia brain e wo sompa komasi soame wo sunyane so wo betumi dia kosompa sunyane night market ho enkransa so wo betumi dia kosompa nkransa Ghana Commercial Bank building no ho na se wo kresika na wo pesa wo de bedi dwumadie bia number wo de sika ne betu so 0598559802 0598559802 Edia beba ne Blessed Foster Anatara One Media some papa dia mu ye o ko ko fi so mu so e fi se dia mu ye ti se bi si ja se ko fi na fo enyanka eni bo fu o mo mu ni bi so na ko say o mo mu ni bi ni bi se ko ya and so mo dia so everybody will Islam. Bible see you who perform. Everybody will Islam. Some of you perform. Everybody Islam one mukesi. Apapam so be mukesi pa fa wo se dwumadie na propose prempa oboadu ponkom onyame na doye dosu wo de beye bambo ama woni wabusua sompa achede 2024 enyanka ene ekrafo ne so omo bedidi Abode ade Tinema no wututuo no oba mi ntini kura so wa ayo senior here ade adank eba product ayama meti de bia me na no mu no chef dank eba product we dank extra we wono ma ho tutuo ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi o ene o say what problem there senior what say dank proke okay so wonum dank proke okay sisi ya ni na ebeja sa we dey nyame shira come on do back when dank eba tonic muni maguro minum pa na se na mtumi ndi na mtumi danso minye bi no me no o chale me table papa sa sia dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho sine fifi ti astate tele boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Na ede na ya obayi a kwada forma so ne yafunu mu emunumuni.
Oh, Mr. Entry, also Yaria Titi be very feepy, now so Niamun Yonoda, Semicho, no who matter me no shea, a young one. Meaning is say, what also time for Hexa capsules, any Hexa mixture, Yanum Kutia or Sanubia Mano Anum, and can you want to know that also Drodi, and one Hexa capsules, any Hexa mixture. And come in Chiremu. Also, a kura, a toy funo, any and sunumu, a tuma way funo ekikawa, what you want any, also it to me, Emma way cheko, a bra wedi di every. So how a also there, compare Hexa capsules, any Hexa mixture, nanum boom, now who ever told. Pedro ko Okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Appear for about Tanya Wama on more friend for any more fra when you fear do me no encounter. Haxa capsules and in a mixture. All Satan for Eddie Aji Edwedi and Kratui Atom. December to remember. Masidani Erade Masidani. I way annual Thanksgiving Liberty Conference. O mahini ya wedu watch. Ewiebre. Onyame namne so eye anwodi ni bebre. Otun study fresh food for thought adihye nyina. Any wumpa onyame namne nkyerɛkyerɛ so. Aye bibia ma wo se. Wey eye yasida etwato. Liberty Conference December die. Ebeye Fanta Bruta. Yasamo ayekasa ho no. Ye free David enyom. Oha ene so. Echichemu ba. Ye nyina ye kruchire ya sida. Nye dia koma ochiridi ampom. Wamba se yadom. Ewo Jubilee Park. December bosome. Nida etoswe dionu ba. Eye memene da. Anopa no sia pepepepepe. Ya jomtofo nie. Ye maame Esther Nyameche. Moses Oki. Minister Kwaku Jesse. Mama Esther. Minister Kwame Jedu. The resident worshiper. Na sada no. Ye beyi wo nyame aya. Mosre sane abefia sasia. Medrofo. Uti fie ye de. Liberty Conference. When the chatwo ewo afie yi mu. Na hye. Onyame nam na ye Yesu. Wobechi wo bronsa. Wobebro no. Amane de nkuku ne nkaka. Akotena da braka. Wobetena wantumi ntua ne ka. Edene akyere mu otutu ka. Na onyame oye kachiafo no. Onam sa akwanya iso. Betua ye ho akanyina. Na hye ne so say. We ye communion wine. Any breaking of bread. Direction. Liberty Conference. December edition. Oh, glory. Hallelujah. Okay, ya kwa ni mye otete tuba fo ya baboye ntaba mu ya nam soro ya sai enam fom ena hefa ne yakọ obuase ena yakọ akuduru oh abrehusemu asewem abrehusemu enya asem ketu akra ye nwa bema no onya tenase watrase no na ye de enkomotwetwen no ebe hyehye so panipa memo akwaba empom te sei amiadumo udin de sei Mbaja from Jeff. Jeff ufiri hin na baye. Ami obuase. Sika kurum. Acha. Udi gold ni bi baye. Na macha de. Ana se gold no asan obuase ho. Kakra wo mu omutuo. Kakra wo. Kalamse enu nyina ekoso wo ho. Kakra. Ghana fo nkoda ne nya adwuma nyomo kire wo mtigala no de. Okaso omunya yo munya ida. Panipa wakosam ne se ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enkomoa. Okay. My wife ko share sister bi. Na stand ka say edwuma bu wonti no obeboa no. Nti me put na I say to kwanto kwenti na won share ni me nya too close senti no. E bebia ni a on share ma me nya we. Nti e ba na okoe. Wo ko wankra wo. Overcry me de. One sister ni din komo say so de ni kokuru beb so. Ekuru de asasa no wanka nkyem okuduru ye no. Na oka okuru ni kire me. Am say okay. Say adwuma na de okọ intimile me problem. O da so no yire no ho. E na wo ko wankra wo. Adenti na wankra wo. Am kwa bibisa ne say okuru be so no kono ka so okuduru a. Ntimi se na amama han bebre ko say adwuma de okwa mintum ka se men ko o chana kwa ga nse bia onye opportunity mi na mamu wanko to okodu no no ka ekwesi no say ekwesi su no am so kenya mi de mi hwe ka any problem ti krobe so no koye o Iraq o Ghana fo ko ade na esie ama badwan betoye okay
asa o nyame adom kodu ye no no ye adwuma kama ba du baby no no test me say situation o mu na adwuma no ontumi nya bi na operation e ne kramprama ne side no ahono ntino wa charge sister ne say ontumi nya adwuma ntino ka sister na mmoa no na komna Ghana ba so chat sister na onfi no or friend kompo onfa mga so na de ntina o yale na o chat na onfi and as on reply back no so ndo nimu adekro na sister na sis ka si na obeje no am say na o yale na ontumi nya adwuma no obeden tu aneka na ofre company no na company no ebo obo to o say first come ka so imagine 600 million anaja omo for office ne tie so edeba 350 million ana omo tie so buy into is tan oga so yare no o no ya we ofro umfa okodo hospital kra o twa bi odey na dey test o and sister no mfi no am say so yes had ya wa anya dey cause enam ono no so na odukodu ho nti be na so ntumi nya o so obo a still no mo ano ana won so no o so ye adwuma no wi a aye na peni ni pese o so osonimu aso mbe so ono dabi na wa mpeni ana omde no ko adwuma mo peni no ebia efi no omde no ko mu no ba bi o ye adwuma no yeah ata papa no so osonimu nto o hede papa na ni nye ho ana o ka che papa na yere ni say obeso ko office na adwuma no ntumi nya bi ana omde no ko ho nto omde no ko na omuza say dia di ntina wa sa ba office ya ana o ka kire omu say sinisi na papa na ye ana sa di ntina wa ama no ho kwan tafre edube omu so omu ma na aduani ndi omu hine ne ya nyoma bible omafo bible phones for magic amafo bible phones do magic nto omu je ne de no lili bi a ommefa no kwae no na ogya ne phone ma no ti safon ko ewumu a na odi esi na tora ko munse amafo ye ko so bonso modum wifi no to no me chat sam so do me mompa bi aba fine kakra gasa nti ehwe de ko na asezi emu obi ama no send ya osremia su ya hwa mo obi amanti me mfa medam na mo obi wo ha eja ami yankopa na mo so na eja ma bo na obidu fi asundu na ma ndi bedu ya fa ko an ye adwuma no na ye de ne ko fie bi mso onko ye adwuma na efie wura no be ma no susu ni mu eno osai free ho ba office ho eno office for say den one man ho kwan enti one man ho kwan enti no sese ye man aduane ni aduane eno onpodi ya so ono po se nkopese ono mukasa sese no ankasa omo ema na adwuma no binya osai free fa ko ye adwuma na ba no o how be no okom okay isi do omo jo no onya no enti si ono melisi me nkase menim dan krokro we ship ade wo so hye da bim sesai wo hye da bim sesai se jo no ntumi nya into omo se ba sa na omtum ebia se dan we na wa no do akoshim na bi omatum omo wo ses wo ho anam do ko hye dan nim na hye ho ebia dan no ntumi adwo no do akohye ho na omatum no ye dedidi Eni asem. Wanu odi nkoma omo ma na aduane di ana omo ma no. Aduane po de etoda omo aduane o say a different from etoda bonse de dem to say ono aduane ko o say etoda obenya aduane ko di ko bia omo pancake na ewo ni bi no. Omo ni wa bonse wa ye bi. Owia no hono ayi bi ni wadi no wodi anu nso wa mokuni to di sara na jejina no bo baby de hye timi kodane baby akoa o baby de hye duru baby a otimi kodane baby akoa
enye kuro bia na etu kwa akoso tie se wo hyeda nim aye mana aduane nie onum chate de pa daruma sano kan no no chate ano no di nkoma wo how ben wo famu ono chate ono no ofra esun ono so obesu sa suno obesu sa so onye duane papa bi endi na busuafo wo boase wo o na busuafo ho die no mo kan fa ho ano wo mo mama ne o mu na anim die koso no mo sesei o mu ka so o mebo ade but yenside hu income bi asade MC afo wi time wo shed them no ye mfanto TV no so enyankoye oya asem wo enti se sie no amene wo kase wo da so shed danim ti adwum ya asem wo me ho mete eto ma tunu mu se de obi da ses ana obi wo prison no ebrebe no mkobie no. Okay. And the particular for I mean to mention. Okay. Yanko na yani togbe ahabai keke. Aziblibo. Sonkalu Kagoka from Benin. Yana no entwetwe komo na production team no ema omo so na ababa one picture no awia no ni kunu no ma mehwe bi na awre ho. Ababa one se otumi nya adwuma no. Adentia efiri se faako a wokoye adwuma no bema esusu ni mu enye ne botaya wode kotu kwan no se okobo basi bra debi oye na adwene se okope yedie e de abre na busua na se koba ne se oye adwuma na peso ne da enye ne tirimpo a wode tu kwan no eno so kwa akoya asem foforo eno be kwa akoya abre ho pa o eno ti adwuma ne se adenti no wa ma ne ho kwan ame fi wura no ne na nanti no o ma ne nya adwuma ne bibiem ayasem pa yakone ni togba haba keke azibligbo sonkalu kagoka from Benin yanono enkotwetwe komo simadumra na togba haba keke wo afigase akwantempo no sukuru bi efre ni bomfa odi awuduru bomfa kuro mu a osu besi bomfa hospital junction droba ni bia betra ne kan bia obesiu orofo answer na togba haba keke ba betra se ne gene manansa wate 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 we eye togbe ahaba keke nima enu ntino yenko na yenko twetwe nkomo wo togbe ahaba keke aso ye ansa na togbe be frosoro ne kasa mafo omna samo ebifiti ase togbe wo fia omno foso be menche tiefo ni ahwefo nyina bra togbe ahaba keke wo fia na ya na dwumade na wodi na no soso enu ntino ya na edume bia ya na okachi kakra Nesme ye kase ya togwa babedufia foso enwanwade ne nsem esi no ano odin yato aba na wie togwe se yato aba na wie na yato aba na wie no yenwie on se wade bi wa betima kase ya wie ba sunsun de wo wie sunsun ade bi ene wo wie nemo ye ade wie ne sei abato yato wie nemo ye mu shaw se de oye ono de obe ha wono wawie de wa wo be kokwan so buronyan ti o wa wo be kokwan so kutasika be kokwan so buronyan de oye ono obe ma usika akoyira ana obe ma kromfo atake wo buronyan ana de obebo ho ban no ye musa se bambo no ekoye ma wo na no ne ye kan sembi se togwese wakwa akoto aponche wakra na ntwe padua
was them say and family. I fear na would be. What could talk confirm? Ye musa said na wonim de wato. So for sure we are saying who obi ato de odi bedi bronya. Etu ho na ato wonim chiso kotogu aba keke asweye. Ene papa wo fia ha. Enti papa bedu fia he de. Ye be jema ma no. Do for sure ansana no fa number no tudwa. Fa number no tudwa asana togu aba. Number 0244 48 47 0244 48 47 and now 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and now 0244 50 60 32 when him say togwe the entire more person will be a when no so be people say togwe aba keke the number does no number ni na WhatsApp so person wo de wo person wo ni din kita ho na number ni na WhatsApp wo betimi do nsa benkumi atwa wa bodin wo papa din wo mama din wo se entro ye no voice so what I say ye no voice the first send no okay na de tie ne ya na wo mo ye voice na du me bia wo pre kwan bi so na me ye na dada me ntie won so ya voice na du me bia na pepe free so mesra o mane wo obeti nipa ne doso tie ye na obeti ndi togwe wa ha ye ni togwe ni nkomo no okay aziblibo so kalu kagoka from Benin Dahomey togwe ha wa keke ne ho fe o ahmo fe pa de bema tuntum to bom tuntum to bom na ne ba no pam na tad ne so no onim ne papa size ti eyepe na ultim se dana ho kama togwe memo akwa aba yo apenkese pancha mo huti sen kama na aso oh me ho ye papa yakupu ado monti obia ho ye afie nsusu boko kama omo so obia ho ye de yo me so me ho ye pa okay de hiane se me pese mbechia etiefo omo pe me ho asem nananom ni apenifo ani ahifo ahwefo ni na no mechia omo bebre die kakra me pese mbetumi aka na obia betumi ayi na so ade tie ni se yesolia yetumi dwade na ye call office yesolia na yetumi dwade na ye call office ye ba fie nsusu a ye dwade nsu taw na eya na ye dwade wia yetumi di pipa ye ho no taw no soso no etu baabi a na esan ye fi na chese uya nipa na se uwo ho a eya policy ohu nemu se bibi ewa wiase sika wo ohu a foso na kai se bibi wa wiase wakasa usole wadwade anopa wakọ adwuma usamba fie nsoso no wadwade asana opipa wo na eba no sen ena tawo na utumi di pipa wo no esan ye fi nti na kyerese awiyase enda hokwa ti besretiefo ni na se uya nipa na se ubasase wi so a atade a etumi hyew ene bibia utumi ye ni na no kai se anipa da sene omu betumi ene attack ye calculate awiyase be madodo a ewa awiyase ni na no ye calculate a bebre a omu adwuma aseye no anipa da sene omu ne nsa ewo mu ye sa calculate be ma omu yare ewo hospital yare etaki omu no u calculate a anipa da sene busua fuo omu ne sa ewo mu bi oba bebre a omu tumi nam ewa bontin be ma bia ensinunga oba bebre sebi kafra wadania ye uba u calculate a sebi dien pa na ekoso a bibisa no etisa no wo hwe a anipa da sene omu ne sa ewo mu bi nti ye kasai said ya wiase etino akuko en hawo
apɔnkye ɛnhaw bibia ne hɔ ɛbɛtumi ahaw nebu so a nipa daseni ɛna ɛbɛtumi ne ahaw nti edu baabi a na yɛhwɛ fi yɛ ho edu baabi a yɛ nipa no na yɛhwɛ fi yɛakasa ho sɛ bibi ni awo yɛse enu ɛna edu baabi a na mi akasa na edu baabi a na mehura ho bɛma bebree hɔ a Togwe se owura honhom mu saa na se ahokyere a ekoso no ya na ama ne wura ahokyere se bibi wo wiase o na ye ni ani Togwe na Togwe wura ho efiri se ye ni ani eno no wo honhom mu aniwa eno nti wohwe se de nipa esu ho kyire wo mo honhom mu ne nipa ntimi ntua na mo no a omo no eno na ma Togwe ya na wura ho no ya na wo mse nipa so den ofosu nipa so den edum ebi nso a ana pempi no so nya wo mo a nkrofobia abɛhyɛ adwuma no ne kwae ba akopɛ nkrofobia abɛhyɛ adwuma no den so me ka asɛm we sɛ se owo ye 20 a ana abrabo a yɛhyɛ wabrabo a yɛhyɛ no sɛ nka wonimu a entra se de bia me ka ho ofosore obi atima hyɛ obi abrabo to the stand say enye saa na Nyankopɔn ɛkyɛ ne sɛ wo mɛyɛ enkrabia no dɔso ne nkro bata na papa bebre ubehu obi o se fan guy bi pa ma hu nipa ware nsasɛn kogato bebia boys num cocaine ofosu most of them no moto bebre aben bebre ni made heavy amokam bro say yes hwede bronsama ye no ubekom no na ye ono anadafo ne nenam o ubeko na ye ono aho nipa enne obi atimi sai obi enne obi atimi kum obi ewiase na ewo no first na obi ye obi bia se wo de ofie nipa mfo wankwa omboa ena asesa enu nti na debia Togwe betra a ye ne ye kan se ye kan ye ne ntimi nsu because on the kosunsun hu de sunsunbone ye nipa ene obi bekokwa so okwa ebi a wo ma ene obi enante oni dwa okodi ye nyina no okofie sika e wo fie nyina krofo bi koje but wonim ti na Togwe se odo ho babo na asa no ma nyina ento wo ye nipa wo se ampa ewu ho nyame bo wo ontimi nka ncho se wo tam na wo di bewu no o si ana okwa se nyame aka no o siji no nemo wo se so far as say yati wiasimi na wo ye nipa na wo so ye nipa no na se nipa bi se obetwa wo nkwa na so a ompene da ontiase da ade ana Togwe abakeke okosunsumu sa na reho no ene wo che obi bewu ewu na obewu no ya na ewu obi ase nyame nkrabia nyame na ato ne nsafre no ma me nka asem nye ewu obi na nyame to nsafre ofoso ye kwasie obi na se de na ekwa na utita kwa me ne ubekwa na ka ati utia nyame na ato nsafre da be wan wo nkwase ewu ene obi won so na so den wakoba bi Togwe aka kire ne se ade weni be nti kosa bra oba na wato na dwim na gobi be kwa so dem na nka woda utie nyame asem na woda bronsam nye ti Togwe kosunsumu sa na ye na reho because ene wochina baye bi se obi honhomfi bi esew obi tifie na dwuma na wo ye no na esu obi aso chese ofanie ofa na so akola bi e wo ne beto asase no abusuani mu no wa se na dwuma nyina efe ti Togwe abakeke kona so ye e wa haya mesi bomfa ai afijase kwantimpo yi so ufiri acha okrom na wokwa asotwe bomfani ofosu enya yira kwan yo nyate kwatintin bia o eti Togwe abafom yensa manen to aso na yenko enim Togwe ya na ne wura ho Togwe bedi benwanwa se obi wo ho a wonye sika se tam nyame ahira no enso beduru baabi no na sika no ekofom e ma ne tumi sa be bofom kura e de be na ya na yesa anwoma no yo me pesembe sa chiatefo ni na biom ye ka se abanmu ayedin abanmu bia ne ho a betumi asisa wo hyebreda e wo yes
bibi potin a wakasa okita de ba wiase no na se ekase ekromu ayedin kromu ayedin aban mu ayedin aban bia ne ho betumi asisa wo hyebre ne bo so for so na wakai se anipa boni a ewo bosuam no betumi asisa wo hyebre betumi asisa wo hyebre anytime ajapade a wakasa okita de ba wiase bibi a wakasa okita de ba wiase no ye betumi ade ma obi so me see last week anipa bi bae ntina ni maami ene wo hospital e yakodan so 20 years and I see a tea and hunka maami no so ni nua no so wo ni nchen ho eye beifo ye di moja di si maami no so na enu ayi ye di moja no di si maami no so na enu ayi ye di moja no di si maami no so na enu ayi ni nua no na no so ti hospital hobby na eboa no eboa maami no nti maami no nipa no na ebae and I'm saying no ebe ye jiade we na ntoma na obo maami ewo mpa no so hospital ho no chichire na ntoma no embone ho doctor fo no ya bibia ma no asundwe be ya adwuma omuba fia mumbra nde omuni na mubae awiyase enda hokwada ewa wiyase nti mesrete fo ni na se de wukai yesisa wo hyebre a ebetumi amana before betumi anya sika na bibi fufu atwen problem fufu atwen before sika no beba na sika no afa ho before sika no beba na sika no afa ho obi betumi a promise emba so agina anipa da senia a betumi ayeye boys fo na betumi ayeye e wasase so a ya sisa o mo hyebre no na nya de akito uhwe a uko school na se obisa teacher fo na school fo bibiri wo ho a teacher fo to me ka akoda we first 9 teacher wo onimade onimu bibia jesse so de ye nimu de entia akoda we atisa na chese ya sisa de hyebre nti wo ye anipa na se ya sisa wo hyebre a wo ye hwea enyi yeda bibi wa wo yase ene sunsun ewa wo yase sa pepepe nsusu na wo ye anipa na se ya sisa wo hyebre a babi a wo kobia no tumi bia endi wechi bio wo sunsun na wo kitade ba wo yase no enye de betumi ade wechi da oba otumi nanti otumi ko eyie otumi ko party otumi ko bibia adenti bema bi be frɛ no nti bema bia ne ho betumi afrɛ no asinipe because ya sisa ne hyebre bema bebre wo ho nsusu a no so ya sisa ne hyebre obi promise wa emba so nti kwanya beifo to media nipa di faso e wa sase we so no na nya de ketua eya na nkrofo bi otomi dwene hu se ade aye frɛ no beifo no bibi ni hosa yakopon ene obo sa ade no aka ye ho ena ye akasa ye ya nipa nso so no akukɔ kura no onye ya hwi nso eya na ikoto ena ikono ena di nua light shop nti wakasa no de wakasa na wo di akukɔ no aponchi no anye hwi ma wo nso no wakono nti foso na wakasa nso so no nya bibi a protect wo ho a awiyase no ubenya no chan emunu chan I don't think so togwe nti ahun bible no enu de hia papa togwe wo protect wo ho a asana bibi betumi attack wo a bibi betumi adodge na betumi ade akoba bi fufu yare de ya ena wo ye bema na se sika eni ubotomu a enu so ya ya time togo benya na mono chia so de wo kan dia age se waso ye ho awo yes me anipa no atumi ba ye betumi ahwe no ena no akasa betumi adi but de ehia ne se yetumi nko obi fi aba be forso no se bra yetumi ye ne sa so tu anamo yetumi ye ne sa ukọ VIP station
sa for VIP station ho a omun frɛ obi ase braba be fakao wo fie se okay obetumi akɔ akra obetumi akɔ tamane no wakasa na obetumi boaboa ohu akɔ akɔtwa sika na wataka mo akɔ nti yakopon bia ne ho a ebetumi aba be fawo afi ofie akɔ VIP station da ti me sete for ni na me pa mo chow enche bia ye betumi adi bruya mi togbe hamba nkeke sebi utumi ye boko na se utumi babe humi bebi ameti ewo bo fawa enya dia noguase bia betumi aka oda ewa wiase me masomo anepa dodo ewo Ghana ha border billion something but me ya nipa mi mpese e how bi da obi so a na mi be ya di babon titi si asofofo mi mpede sa mi mpese wo problem bi na se wo ba mi ho di ayebe di camera di si oso ti si asofo mi mpede sa eto de bi na se e ya na e di camera di si anipa so e wo asole dan mu se ai na yare no ti sen de bi o e ye no gwase nti obi ni mu a na obi kire me sretifo ni na se bisa wo hu se wankɔ efumu wankɔ do uduade anopa ukɔ office ɛna usa ba fie no usa duade adenti na town na wo di pipa wo no adenti na town no ɛyɛ fin medase okay kwaku togi wose uduade na se kwaku uduade dia eni kwa se katawo no yɛ fin o ɛno ti voso onse udwale wie kura na nyame ampata enu tama mfri bathroom mra wodem no o pasan fa nsa fa ho se ya wo se fini san pre enso de sapo eni samia ne dwale ye eno chese o de bia ka sem se nipa na ho nipa na wonwi o voso ye ne Africa no especially ye Ghana nipa se ye nipa fe nipa se ye nipa fe nipa damfo se makasa se me se nipa bi ati wiase bia na mane nya wadwen se enipa etan wo do so cha wo do na nim na wonim nim na wonim de one ne na ma one ne ekoba no one wo sere on togwe kan asem bi o se maame ne yare da ho ena ni nwa te ne nchen ono so na ya no ya de moja esi ne so a na wafa over so nan mo bi a okoya wedding a ya de ring ni so obi na de nsa kwaje ye onu a wo wari no babo nwoka kwaku se we sunsumu ase se togbo haba keke enu ti na nese okwa wari a dondo ya se ya protect mo bi afa handkerchief pepa omanim mo bi oboa wanu na wo de ka keke obu a wo fa handkerchief mpo wanim na nsu sunsun waje maami hwe what the hospital and a doctor say ye biara into be ko hospital no obi da doctor say ya so ye hu ye ntia na hu nto no de ote wonja no sabe menka so omo nyina na mmom sunsun mu no wonnim ntibia de ote wonja no wono kwa na edewe ejedu mra bi ho a obi se me haya me ya makwaje aduro me da wasa so wo de wasa on saso a na ya beta Africa sunsun mu en na togwe say bra sa no mani nyina no togwese onye nyankopon wo se sumu nyame na emom so far as abonzam beto asase so ade ye o asase so fo munue de omo so ye nyame agenta nyame ayi emom so mo mpene emma wo bi emma me how enti wo se omma ofie ma pa ochaw na emom enu ti no te ya bra wo so akasa no osu because of o hwede sunsun nipa bone aga ye nipa ofo so ahomete ofo so re Rava ni bia kra ne yire ne ma anadwi me kokwan so wone ne yire didi atrase didi ne wakra ne madada bye bye okowu onim ya tono fosu man kan so se papa bia emre be mini togwe di nkomo papa bia se be wo ko togwe se omo no ma men ka se me kire papa e wo ko yi ya tono na me togwe na me de me ukere mi hu wi o se me se ya tono eno frɛ papa no igina no frɛ papa se bra wo frɛ fa obo ne nton de ni ade ade o se me se ya ton da ma hwɛ ye ofosu papa ne nsɛm o kan ne togwe nsɛm o kan ne sisu pepepepepep sɛ wa ko ba bi ba de wa me aka kyerɛ sɛ wo kɔ no na togwe si ya ton
na Togo frɛ no me na meka choko Oforisuo na just nipa bebre wo mu wani ehu nipa ya ton bo mu ntimi nka na just said the Togo ebusa ne nyina sisi so pepe na just said Togo ne kura honhom ani na se bda ma so ye na nipa ne be confirm say wako baabi ama ya ka chen sampa bronyen ya nya bronya we yo ya etwa mu bronya we ento no Oforisuo nipa bi sata na me top polythene bag 18 mu first 18 papa bia no wani ti se Togo ye de na ya tonton papa ni do wa so bla na ko ne ya ton no ya chekere ne ya na odwan na emom no wate ne wate ye no ahoma na de chekere ne bi twe fom nti wo de hwe mi ko tie na chi ontimi nko etese waboa wa mantam no se buronya wo beku no na wate na ahoma no ese ne kom papa ne koya kotia ahoma na chi sei kotia sunsun papa ne gina utwa ne ho sei saa wo hu bebia wonko wo yi ni na ya woko Oforisuo no ma wo wiase no ano odin men kan cho sam se free 3 2 1 1 2 3 kokosi 4 ayankrofo bi dia sunsunfo bi dia Togo se wonna me me si Togo wonna fa ho badom Togo obi wo sika tam ade a wo ko no so akọ baabi ama wo ahunu sunti ona nkọ baabi abiem wo bewu me ka kira kuro bi wa kuro bi to aso agye se Togo ha ba keke ko papa ho enjuro die na ohu anipa soro anipa ne se on se omu ye campaign na no na omu pese beba be ye campaign na nkrofo dos anipa dos nso no omu sire omu no omu dos omu eche omu amudo omu so to we have man ntodwa mesre omu bebre wo a wo pese obetumi anya sika adi wakasa hu adi katogbe amakeke hu ena wo wakasa obetumi anya sika ewe wiase no no ba na wo betumi afre na ye betumi adi ne hu nkobo no eye 0244 48 47 0244 48 47 ena wo a wakasa no ubabi ne yare anase wakasa na uyare anase wakasa na yare bi ahaw aw pese o humbetumi ato nsusu a gisa number we enu eye 0244 50 60 32 0244 50 60 32 ena wo ye bema a waboka ewo oba hu anase wo ye oba bema bi fa wo nsusu ankosiaga wadane aye uba fefefe no na chese wo pese ye betumi a check wo shebre na ebe hu de koso asiesi wo akasa hu kama dia edu baby na anipa no eya na etumi ye miwanwa aponchi kura no owu ni bakura atufo mu tan se dia na wadane se na wafa ni takra na obetumi apipa koda no hu na chese oduade ma no so ahun dia mi chen na chese obetafre no hu otafre ne hu ni na wi na mframa benya kwanye den akomu kakra ebedu baby na ponchi betumi aja na denti se bi kafra na denti na aboa awo yansan ena yankasa ye nipa no adenti na ye betumi atrase na nipa de ase ne betumi aton ye hu aton na edu bia na ebe ka se o yakopon wo ho ekro wo yam ekro ewo yam ena wo koto samina se wo duade akro no bewu daben so no maduro dise wo benum aduro no be ko wo kasa wo yam asa na akro no betumi aye den awu edro na benom so gise Togo ha ba keke anipa no betumi aba but me mfoso obia because the entire me person be for so obia ne say wo na wo nimu baby a wo free bosua na wo free mu no wo na wo nimu wo be yeye a efri wakasa wo yeye nso a efri wakasa enfri Togo ha man keke because wo sidan wo to wo card a wo to ma bosuafo nebo soso no foso na kai se atade a ade a che a obi a to me hyene na no foso na kai se telafo ena etumi yeden etumi pamusa atade no nti fa wakasa wo body na odi Togo ha man kekechi anase wo fama nanfo wakasa wo hu beto
me na me kachiro nti me chiatie for ni na me personal number na wo frɛ a ubenya togbe ahaman keke ubenya mi ankasa whatsapp wo so ye betumi ade nkobo na bibia betumi asiye eni ni se enu na ye 0244 0244 50 50 66 66 20 0244 0244 50 50 66 66 20 20 die ya na ye me de power we asere se sika ewo ho a anipa uyi anipa uya kodakura manono ebe fadima o se onabo chairman director officer chese edina nkan bet mi ade maunu na ye dinkitua na sadie no bibisa no eye de keke okay eye de keke nti meseti for ni na se medamo ase yakopon bua ye be side asia nti achina mbetranse ewo bonfa hospital junction udu ejuso runabout a na ofrea aka ebetumi agi so fefefe nti no fusu na said ye obotomu no sika be komu enuti na telefone no omu apamu ade ato ho medase okay yani togbe ahabai keke azibligbo sunkalu kaguka from Beni Dahome ena yene no atwetwe nkomo no sunsunjuma nko awu sunsunjuma nko anu nti togbe ahabai keke se entra ho kwa ema enipa emfase kan nwa nanka entra ho man tokwa ma nsa no tutu twere wo dem ne tokwa no ba watumi abawura danim akwa kekrede yakwa akoyanim eya asem o eya asem sesi mi nua bayi a otu kwa akura wanka ne kuni hwe ne kuni printing kwa wote osi o himfa no wo Iraq eya asem Iraq etun eya asem kese tiesi wo so onya Ghana wo beba wo ho Masa wadawo afedi akwantu no ntena mu biem awia na me se woni me producers ni twetwe nkomo yeso yade Masa wanya hospital bi akọ de no call hospital nti de no call no doctor na according to doctor no say wanya infection oh baby ye no operation no nti ama operation say na wona ho no ama wo sister no ko abo amane o yiri na da TVs we Masa eda ya tu ni mu no ho no hye MC yenko na yenko
me hokrafo ya loko na shedanim aduane kura ye mane bini pani se wo hwe oyire ne tebia wo mu ya ensesan bi aba ne nipadua mu ana neso ate pa akọ yesi na na otie neso ate pa abrehu okuno ma sister na ansa na me nim de obeso o kire because wo de obi atukwan na ontumi yare aba wo no so hwe po na at least wo boa no agent no de ne koye sa wo na obi otumi boa na de nipa ne ba yare ba na se wo yi wani ama no aso be say wo fosu de adwuma na odi tua oka nsi o toda me ba ntumi san say da ma we so ma okoto ade aba da ma we ono so nya ta akwana kasa pe o su saa ena mnyedu amenu am say enumedru enye kasa obe pedro bia no mewu to nya ta akwana kasa pe obesu saa won say wo man makate line am always said they are two him several times and so wona ade no kwa no omfi no tawo na an ma basa nti wo mkura atora me friend say bia menene kura kasa once me ja online ko because onya ta akwana kasa pe no asosum ena onyedu anko benom am so en kase onyedu anka benom what this so onyedu benom awu ene ti bia ma ko kontu afono no Aya semu anwumre say ye frɛ ne benya no macha odam ye frɛ no ne ntwetwe nkomo producer hwe ne ye ho adwuma na ya asem papa ya asem ya asem kase pa Sompa chade na duru hobi modofo yenko ne yenko makunafo moa ye mo ntoma nkato mandagya so ye man koda toto fefe wafo no aduane eni enyanka asem mobo pawo na ekom de janka ye so yade waba homa ne so ya asem yenko na Sompa chade menua ba me mo adwo otemenka hello Pacha metonka empom to say hello empom to say Nadia de bona monso boko oda so sheda ni mu ana Pacha yo me wa hase o mamu aduane adi ebi ano be tu no mo blame mo bi no ano no mo ma mi diale enti sesi ano fa akwa wo hye no de se nyom na baba be bie wa wontumi bie nko ba bia mo te mo ma mi pie nko abante ba mi te mi pie nko ba house ko yonso ya semu enti se pa no de be potenti enom do akohye dani ni pa no de me pa ya no ka che mi se clean na juma na me be ena me ba ya nso no ayampa me be juma no ena mayare ena me pa ne choso ni company ne nkasa no mo mo na me nkofie na me nkosa me ho yale many sister ya kasa sa o se company ne so mo 600 million inti no bi wa hase ena o se wo boa inti no me chate company na nkasa inti ma me chate company ne de situation ne e o mo se me se o mo mo me ana o mo se o mo de o mo ba 450 million ansana mako ana mi se scan de mabusuafo bi ayi ne amame nti me sere wo mo mo be ma me ne tene scan ni wo sister me ka che no mi no na ne se me sere no amwa me ame de beko police Ghana police ye ko officer no aka kire nkofo no se me se me busuafo be ko police na enran so girls 8 ba office wo no nti na wo zo mo yi me floor office wo mo de me ba hase aha o de me ba no se me duane die no baby amedente na mo de me baaye eno anko fu piano pa o mutu mi punu mo koye se me di se me ye den bia fi me wi tu o mo baaye ana mo be no amu bi ni nkruma ana mo blame bi eno anu ti na na jone ko mo teme ana mo ba indo mi bi o na me de me ye ketenkete na me ko fa na me de me die ana pa ne de o ma mi same me so le na o mo ko and se me down die you my sister cho me no maseminala
Stay fini. Fimi me sister panichowa. What's a company in this music Canada? Mamenko. And is a say, and consider bay and son or more to me, you just so to music ama woman. I am with the almost cemetery music and I'm more mansa. It is so far no, Yadia Bay and Yadia, ama Jina so say, unto me, you man up as over crew. Isiano, operation the whole side no. At the end of the show, one of my ISS fiber do some mujana daho. Imiamia. Na deneko. Na saba. It's a me she need. Me she need. If me chocolate a hospital no. Now some coy and doctor are coy in Cassia Piano, what them coy almost say. Almost the almost in your form of sanka. And almost them call pharmacy be. No pharmacy near me. Jones almost a test. Media me daka multiman who you could see. I mean, we are almost the report in Ruby Abba say. Almost in the moon, you can say. And I miss you, Mate. Maybe I'm here, you mean to me, she most of the things I mean, you may miss Solia me. I feel down upon Miss Solia, I wasn't a war bomb in your man, what they make office. The office once you don't buy, your phone. Your phone, me drew office, so me, you from sister be or Yaleda was a situation sister in cool until now you through the sound of them FM. You see, sister no Ghana, see, I make a say. Almost says, oh, Mundy, or no more Becassa. No was saying, and drawn a meaty. Me blue, me bleh, the rubber come my one. Obusian being in any mammy. Being in any mammy, you see, I may fable hano. Ye in any mammy. Kafra. Na faako ani so ye adwuma no, o ye adwuma no na ye se be ma bi o fi ho no opeso no da eno so nkomo te sei. Oh, there be oh no. I say adwuma no wo ye. Na say adwuma no ntimi nya. Ye se tentina ye ma office. Member office. If you say on sister na no masam ne say office for na abo me ho Canada me abase me ye adwuma. Onso sister kolo ya onso say wa bo me ho Canada me aba. Na wo se me mitua oka na office na nso mitua office na nso ka. Me so me buy an office na no moto say o mo na abo me ho ka. Inti ka be na wo me de wa o se tintina mitua office na ka na mitua onso ka. Adwuma wo kona se situation bia wo mu bia no. E wo se wo tena adwuma ni. E ma office hono. Me family hu ye kura me de mani hu maya mienu aye bo omo. Me family hu ye. Omo ya dan ya omo bo omo. Sister ba ko de se o ko na ne family ni hono mo no. One ne family ni nya issue no wa ankala ana no afu taxi de ba office wo. Me ko part time me ba ye. Girls ni na bo chenku office wo. Fiti office e wono fiti steps and so akọ all honi na la kamle sisi so ni na ni de wadan ni mo bu girl no. Girl pie ba ya o church na sema o se ne madam ni ntine ni man na se ne madam ni ye ne mbabi na ni nye ho. E no fo ka e ba office won me ne bra no mo bu girl no. Office wo bibi ko so ha untimi nka. Multi me office. Me da me ko fu ye so me ba office. Me ye mo di me say pram. Me ye hwie nye yenso. E wo se me kona mpitwa je me nkwa. Sister maka me no se me nala. Me pene sanso. Ka wo se me timi kam wa free baby. No ye bo ame na me timi be e be sa me ho yale. Enti se si ano sister na so de ne kasai na sai na betu ama office no. Wo say ono no ka kire me busuafo say na me nya misa company no obi o ka kire me busuafo say office and so mu 600 million e wo Ghana scam. That was $4,000. Say enya no kole. Iti me am face company no. And a company and say omo di 450 million. Then 600 million. Agency bi wa ha mo de sa omo number ma me se me am face office no. Ne ma menti sister na sister ne boa.
Intim na misuru se me face office intim operation ni na me try ma fele try to send e wo mo se situation me wo mo no ade ne be hye ho na pagya me ho no ma me ble ana mo se sika ne de me ntua se me ye adwuma no ana me sisi a me ble me bae 1 month me ye adwuma 1 week pepe na me nko fo ne de pre ma asem ana mo ko ye nka me ma me iti senka me nya enka maka se me nye mama makoya mama ye adwuma age 1 month pay nti afa na me simi nya adwuma no me ble enya me pe wo de me abeto ha wo me duane ewia be 3 a eno anu no mo yimani ama me wo sister isi yo me duane amini ada na wo twa trosa ada na sister wo twa trosa sister di mi jane manya me o sister mi jane sister we manya me sister we na sister no uko hunu o fa hen because one app bi so your friend pupu I use a TikTok and I'm many did him come on pona e as a birthday ni abe gambo go so ya betu sika go so na we na wo so wa kwantu na oye cleaning adwuma and I'm saying one mo me na aduande me ne me be me tensi kan beto me aduane ma me be kula e tene iti one mo me na me be yibi no anka chem so me ba company mo ana wa no ka chem me say ne minye me ba o me ye adwuma no 2 months etua wo ka ana me so okay nti afa me ba ye no na ese company mo na yaba ya na ejiji ye phones ana o se me 2 months pe etua wo ka ana me so yo mate afa ye ni company me kwam ni office ni ba ko kwen mo no say e ma me nya ma adwen say again na de me ba na mo na abo me ho ka de me yaba. Yes, I will say what my academia ba. I don't know company no so my academia ba. It's me nipa kola wa ba my academia ba. Wo Jim Sika company so Jim Sika. Me ba ha dwuma me ye $50 e sha woto. Me de wo kantimenti mi misaw. Oh. How then assistant wo yesa. Na sister. Ade. Oh. Sister ye kana sim Ghana ni kurom ne he ni din pokura de sei. Sister de friend kuwa. Na ne sister e wa Accra na Accra ne be krom wo de me koyo kra me po menim ho. Many girls train your koye na me koye na omo da ne mu nya tinimi me pa me kunu chono box ani miskana me koda hotel. Me buy a mo me 10 million say me medicals last medicals mo me 10 million because bo be busia na me dey say me be dru na me ye adwuma na me dey aseni ni panel by now me sending ni panel pusika man me baby assistant ni sister na kula baby am mo timi refi ti se sia me no ka say dey omo be me phone isi am ye me hye me sen kofui obe company a kire mo mama be me phone o be di me dwuma me hye ne na me ho posa ade na sister no want a picture ho me picture me want sister picture me threatening into no ka kire company say me ma threaten say me busu afọ de ne be call a police station na the company phone di jatame card o ma fa mo me kanti me mo hye me kunu na me se da bi mo flex sister na sister de mom ye de me to asem ne woman no komo ne asemo je say no operation no ankasa na sese mu yo ya anayare foforo bi wo operation inside no ade ne ba ho no ma ehu ase ehu eye kukuru be pia operation no na ase twimia na ade ne ko na sahaba twimia na ade ne ko na sahaba me yehwe nye you me ha mo de me baaye wo se me sole a me klini wo mo ha ma wo maka che wo se me yale kuku a me selew me yale ho me mobo eduane omo de blame enu anu no mo de me eduane bim se ma no me duro se me no musuo se ma ye de yo woni mo hwe 2 days om de beto a woni mo hwe na fa ko an wo no nyansuo nom kama me wo de me nyansuo nom Esia na me ne bisi ha se ye na ma bi na ma ko kitchen o te me si abonten de omo ma me kwan ma me bi omo kwan no ma loke me omo ko ma ya tantan tan se na me ba ye me tie
Ade me baba ko pop se me wiga nana. Na kitchen ho no okwa unya aduane bi ani wo apart from dom de bebrɛ o. Debi unya hwini. Unya hwini amoduane no omo be ya no twitwa omo ne omo na omaye. Ntiendra anadwo no bell 12 sisemble ekomo teme be hwe omo de da no. Ana no ko kitchen wo no mo ban indomie da wo na me kota mo na me diye. Ano penyume ya ga ba kwa frem wo ha kura me ka asem ni na atere no. Ade wa unka no kwenda mame kupe baby ntina na ntronko ana uchoche mi busuafo wa aka che mi sister say me manfa me yanse ne wanka oni mi sesa me yale sa unso bi fufuro fro wa wose me nyale ade Mame yemfa nkomo no ensia na yebe hu kwampa ye be fa so wate ye no be koso adi nkomo ti checho wure wate nyame be pempi no agent for no omo de ma no tuko omo nka di wuma no krasem na madam for baby na oso otu kwan ose obi de ne ko South Africa etu obo mama ne nam se hwe nipa nye papa kwa na adwuma na ye wo kwa akoye no ukoduru ye be introduce adwuma foforo aka ho eno timini ne di nkomo tutu ne fo a fetewete sam mante sa nkomo ne bi eti adwuma abekọ no ye be introduce e ma adwuma aka ho o ka se wonya we kura wo ye clean imponi o nyame hu ma mobo omo ne du ba bi akwantu om pepere wo mo nyame be hira wo na aka kire Ghana fo no mo nte ase ya kwone ne kitima Herbal Center entwetwe nkomo na ye ba ye ne kuku ano betwetwe nkomo se adai enwa mu bi dehye nani abo abiem saa wama ne wura hosa hwedan a wohyem ono mu a wonye prisoner ono so a wona says aso hwe komo a ede no prison ni kura de so betimi aka che odama asem mama aduane ni o ho kwa so obusa empukura Ghana ha omu didi nyame hu ne mamobo one na wo ba akopɛ won one ne ba ni ti sa akoda no ha ne hwɛ no be microphone no macha mia wa na hwɛ no dware man ko school okọ no de ni beja wa na de ni ko ja hwan okọ na de ni beja wan share that's one crowd yani kitima Herbal Center enko twetwe nkomo na papa we mi hunu a said ye will see a word no abadru na de ntia me hunu se owo adru no time na katache obe ma mrante hene manity 8 akwam ne tia se nyame fa ne kransie yi ena wode ababa wo bi ma no na ne kidney wono so firi obo asesa within 1 week 2 weeks sister na honhona wa honhunu nyina awe ma mi gini di firi se mi hu sister no ne honhunum ene ne hoto no aye kitima ene yes ade ni nyina panipa memo akwaba bibia boko de yami adomo kitima Herbal Center so ye te sei yankopo adomo ho eye kama ayare se koso dansi die so koso aseda bibli kwa kitima de ode habadrum kwa na yedi ni dwuma wo mpacho sa pepe enunu abade eno kwa na yedi dwuma wo yentie o kitima Herbal Center de emre bia wote enkase ya ne ka kiro se kitima Herbal Center ne de gonorrhea anababaso kenere no edura ba be shita ewo Ghana mem hanom a kesa manfo atu aguso ne mre bia ya sema ye kan se saa duro na ye de aba no yenku ane nipa ye de duro aba onu maduro na timi wura kumu a wo widiem se eye HIV se ye babaso se ye hepatitis B ya le bia ati se saa emwane de onya pada ne bia onu ma etu ase ye kura enti ye ba ya ka kiro se saa duro no aye de aba no ebi ni Ghana ha kitima Herbal Center nko na ba ye timi ma manfo timi hu se saa gonorrhea no kura ye de wo because obi si wo nye kitima Herbal Center nko tibida
I didn't think yes, they will because I crack it to be best by an air one. Now I say, Nasibon can I say rations, guno, no, Nasiki cano, Obeko doctor, is infection. There's also on it, Bemanada. Sounds on a Beman to be on my yawono. Ah, on those here dinner bars, I say, so I'm infection, they wouldn't, you know. They bear my pay by a kit to heavy. When Timino Bana that, I was I see so. Sanso na yewo be ma bi so ha otimi nya be ma ne kakra na so ni dia loan spend count ni yankopon abodi mu no se oni oba enyin se na se sa loan count ewo obe memu a ipa cho oni oba ni fa fura abo se asei na san se kura na se etimi wo ba na obo nsa kura na be wo no na adwene nyina ya ketuwa bi na se otira anye ye kura mpo na akura no bi wo ho no ma ye wo na obohu na wada ne nsuo ba obohu ye se bosomba enti amaya tu nipa bebre atu agu enam sa gonoria yenti eno na se wo ye be ma na so wanhwe ya na se sa no ma ye koso abeka se wo ku triti na eno na maka chiro se pania die ana se gonoria no na chiwade kura ne se wode pania na se ku triti no obohu ase obeti no na wo hu se yare no wo hu biom but eni be se mfi ana se na kakra ko nani mu no obeti se obe memo je pepe ano na wo beti wani no na be ma na sa wani mu no eni nyina fon eni afre no baba so kenere no be ma ni nyina hi aka ketuwa bi odi ye hwe enye yi odi be ma no eye hwe a enye yi ano na wan hwe obi aka chiro se bra na on fa duro bi ana se ne nsa emfa ho na be ye kese masa odi ne ketuwa saa odi firi wo yire ko ye no esa abeba abra ubema no entimi nye kese se wo se mebu a wo yire bedi madanse se saa wo de koye no saa be ma ketu na na de baye eno na kitima ya ba center sa wo bana se ma oduro ne de boy se ni bi ka ho a na se kum wani nyina free mu a ubema no be sole agina ne be ma no be wagina brane amo hu se yes enti ye ka chiro bi a se kitima ya ba center de ye adwumakuo bi a ya ba bi pa cha se saa ya lewe ne du nya otutu America ba yen kwa ntini aka cho se yare no anase duro ne bi ni Ghana ha ntina ko libu afo ene alatafo ene chese other countries be ba kitima center eba ba je duro no ebi so mo hu sa ampa duro na pie o Ghana ha no na woti Ghana ha wo ye dai ntimi ka cho se sa yare ekuro ya se utriti mpania no na utriti a obo se mo na fikura no mo wura widie no mu yi eno na so otiranye ya aboa no obewura widie no bi wa obekọ okotudwe waposo no waposo obekọ doctor ebeka jiro se waposo no waposo awe obetima wura wo na ase akwakotu nkosu agu wanhwe ya ohunam be ye chese obenya ohunam be ye hye wanhwe abeka so obi na ato odu enso na ye sa sentence na gonorrhea moana na ye sa obetima ma na ase na ye tofu wanhwe awo chempaboa ehye okra na ontimi nhu chempaboa hye na ewuro ni nyina wo sentence krona sana gonorrhea krona so no obetimi afro soro akwakotra wutirim ono waposo no ote eno wedi dwuma gonorrhea kroya betima ma oba pa na se enyina bonka na gonorrhea no se ba oba se a etimi me yi na wodi enyina tugu na nade ba ko ehu kura mpo ne se gonorrhea na fa wo oba no na wodi pa ne triti no amwa ne timi twam ko ye mo na bo hu se oto ayi wa wodi na no otupu na no aye dendende na mo ana ka akire no no ba amwa ne pion te de abo bi wo yin no but it's abo bi wo cho ni nyina ye gonorrhea wo betiama so say abo ne timi mpie na just say doctor gonorrhea na nkasa no hanipa adwene hanipa adwene papa enti wo be wo se mo bi ne nam widiem na no audio syphilis no mo ne nam widiem ye ho hwe enye yi na saa mo ano mre bia me ka kiro se wonya aduro ade anya saa aboa no na se wonya aduro semtins bia wo mutimi ko ne beduru bebi na nyankopon beboa wo se nka wo ma wo nkwatenten no na bo saa aboa no obedi unya pa wo widiem enti na be hu mpanimfo bi a o se mo bi ne nam widiem o ko soro no abafom na so de be ko doctor hu hwe da enti mesrawo se wo saa yale bi na wo de chinchina de ntira ye ka no abrewa bi ka se kitima wasem na wo ka na ye no kure efi se ba bia ye nyina bo abrewa bebedui
ye treaty ya ho akopim say ye nom wadure bi nsa na yehu say ampa say mo ana o ma wu afia wi di mama ye ho atoye enti gonorrhea no nya wo na aba ya nke nim say gonorrhea kra yetime de wo enti mesrew tutu america na bra kitima herbal center ye okumase abu akwa maternity church wo ya ne twurubu akodua school no ene din hwe anim oba ye number na ye 0246 91 47 17 0539 70 68 81 oba kitima herbal center obo sampa de ye ka no eye pita ampa efise se de amanfo nso so ye ba ya ne ye ka no amanfo bebre na omonyini ne oba kitima herbal center amanfo aduro no so nti se onya gonorrhea powder ni bi na se bi obema mo hyehyew obema bi okra na ne be makra chese emaye kro nti me kra na oba nhia oti ase da sa yale no so e kanwa na ade ba ko no se watenka nyina na ateko se yale we kanwa wo ye be ma okra wo ko no se wo ka kofro oba ana se wo ye oba ahwe abeka se wo ye roman sister na so na ye sa yale na onu oba bi timpatem ho onu se burenya ye be enko bi ba be che na de pa o na so se nam sa yale na wo no so ntino hu be ma no kra na odwane me ma wati ase se kitima ye ba center ye de aduro nwaso a abai me se yenkuwa ene enipa ye betima ma wodura onu mugu wi ma wo nipa no nwu but emo na omu ne ombewu chese bi ni Ghana ha ana se bi won TB krada doctor now say waduro no onu ma emo bia wo widie no bia bia wo bia wo widie bia eso gonorrhea mo na mo wo widie say ye HIV say ye gonorrhea babaso say ye hepatitis ya chese ya le mo bia onu ma eso mu doctor na say waduro no mu a edi sai na wo hu effect no emre bia me ka kire say kitima herbal center duro de etu america nkasa on say okoto APC say wo no ma anati yale duro say wo no ma ya na woke kitima herbal center duro wo no ya say hu say duro na woke ade kura nji so wo no ya o say duro na ko ka yale na etu yale na se enti sanete na me de manu ko wie na me ka kire mu say ye ba ha na say yanka hepatitis B ho asem a me pa che wo ne ya makra efi say ye wo na aduro a me pa che obi ase eni aduro na so ba kitima herbal center ye de nsesi ye bo say oba ye tu ase ye de amount okọ ne number bi na say obi dada wa ma na dada okwa because me ka say samre obi afu ahye me say odabosum fie obi jesi ye de pan ye twenefu no nsa na otima ye nipa nante obi na ase atata wo ye no ho twa anye ye obi na mfi ana woman bi ba me ho oba ye me say ontimi nkasa wo ne mfi ni nyina akekasi ne mfi akekasi a chese wo kasa ne boa no nyina ontimi anya hwe brakitima herbal center ye de aduro no ma wa ye hyeda sa to so ye say hepatitis no ye hyeda aduro no ye hyeda sa to so na se na ya ode to so me pa cho ye de da to so kra na otwe esenko ye me na me ka kire wo ye de da to so kra nti se bia utu kwai ana wo ye police wo ko police ana wo pa adwuma bi mu kwai ye de yale wo ato so se da wo so a me pa cho ntratra honom enko tra ba bi pa wo mo cheche no ene ayi wo me pa cho wo be mo adi be bosu me be ayi wo be banana sa wa kontu no na atwam brakitima herbal center o ba ye be ma oduro na ma wa hu sa mpa se ye ka no ye si ye duro no se mre bia me ka se e be ya pa se wo wa pa wo sika ana se o yale na wo de akope sika se wo de kwa sa ho yale na ba kwa je duro no ba kwa ye sela yale ne da wo o ti ase kitima herbal center ye din hu yin nti ane ya tele duro ye mu nti me ka kiro se ye ni mu aduro no de wo no ma be ye ne de wo no ma ye yi maka kiro se ye wo no ma bebre wo no ma wo de kekesi ani a Oforisuo ye poison enti ye nim sa no ma no nti ye tima keka bomu na ye timi ma wo duro ma ni kokum o ye mo ana bra wo kasa hu no ya tena duro ni mu nyim nti mesrawo e ma obi mfa so kwan enda ne wa chenchena o timi ba kitima herbal center me say o yale se nyina atu atwa na kitima herbal center dia ye yakura ma manfo ayo mo nwa mo tu America ne se hania no eda wa yase a o ba 3 good years hania da wa yase a o ba 3 good days enchi ato babam ama na se kitima herbal center oni ye betonti a na fe na o be ka bosumi ya hye wa aburo so na o twumi yenu ya je sika
ya hye waboro so kura na wotwemi no ba nso a wa na be ka de odi be maye na wa fa maye dia kiti ma mo aduro no eye adwuma se nkonya ya dia ya duro die me se nipa o mogu aduro nso na we frɛ we no ya na ya aduro no ekoduru fie ba akoma no bo se fie fo nyina adi akiri ya aduro no se aha Sompa ha na be ba beduru a Sompa ha fo nyina be di akiri ya fie ma ne to dwane akiri ya number no ye 0246 91 47 17 0246 91 47 17 Oforisuo ade ba akwa ma men kana men sole ne se ade a me hu ne se oxa ha manfo papa yamkro osa kiti masa na oxa no oxa le omum yensa hu me ka jiro se yale bi wo ha obi wo no ka yale ni din kakewu but onim yale no kra no wotemasa okay onim yale no su ne bai osa no so edi na sai oxa no se yade duro ma wa ya che ho kra no enu se bosome no obo ene wa omirimu na akata so edwa wo nyina no nyina kopra kope enti misrawo ema obi na ada kra o oxa tutu amerika blakitima heba center na ba oxa ni nyina e betu afri so na ye ka se wo yale bebre enti mamodin tam ni enti no na kitima heba center so ye wo mere se bibi kire wo so a wo de frɛ yen ye number no 0246 91 47 17 0539 60 81 kitima number no ene good TV no so no enu ti mo fa number no na mo frɛ kitima enu ti se wo frɛ kitima wo how bia e daw so no se de wo ka no se mi wonuro nya yade bia ena ye betra ha bodin na wo how bia ye yade aba nipaduan bia no ye mfa nkodan kitima na wontu ase emfa ma kitima ye beda se next week e besa hia papa we medical de ho adanse se mi ankasa me de mani kotua wisu amhwene santem ahu yade bia wo saye na ano dene se de ne sister na si ahohono no madanse di amahu wo papa we hono no na no krasem no ye ka ye nto sabi ye kitima oni kura habanduro no bna ene no tiny no sini nyina e de ye adwuma frɛ no yade bia ha bia ontu ase na wonfa emma kekede yakwa koyanim ye nua ba wakodin sensemme e Iraq ono ene no ebobo nkomo no yenhwese ani kuku abetumi adi nkomo no a je kuku asompo we ye kuku a ofiri nkran we agent ewo Iraq ye odi amanfo ko Iraq ye benya wuma no a kuku anu a wafre no ma frɛ no ofuso na kuku a bra ye ne kasa ye no na ne picture bi da ho na ono ohunu se ye kasa free Sompa TV no enu we ye free ho yi picture free on tentem wo hye bre se obekɔ ho adwuma but more Ghana time 9 o'clock ye free na ebenya no ye frɛ na ye benya no but ye frɛ kuku a omfa eti ni picture na ode to ho no mo na e kire se kuku ani no ebra asem ne ba ya ye ne kasa ye no wayi ni picture na free ho eye awiem ho no ode anoma bi na aba beto nti minim so bi a kuku afiri se bi a ye frɛ ye no bi a na onum se bi a sompafo bi a ye kasa ne bi onum se bi a nye sompafo because oyo ba bi a ne ho fede ne ho fe pa kokko tenten kama ba ebra ye boss mpadin a me kasa Asem Mpe Nipa no ye kan ya ni be ayi kura ene we ni picture free ho it se enu aba no a ye ne kasa no tie ya se kuku picture ho no ma on send mfa number na ye no on send me resisi ye na ye ntresi ba bi akuku wo bia no interpol ho ye behwe ne ahwe na kira kwantie mo ne no ebra a wo ne ye hwehwe nkomo a na o kasa wo se ababa wa no enya le okay ye nkodi kutie ene nem resisi a senior obi ne kana samadansi Osei agreement who say who ya dia ye the agreement ye dia dia me nimu wo so wuni mi me wo ho na wo see wo be de wo betu kwan na wo cha twe mi na ja ye ka ho asem na wo see wuni sika wo be de woni be ko ntino me ye bibia ma wo bedu a wo betu aka na so ebi wo ho a me ye ma ladies na omo pese o me de o betu am sika I'm sorry me first step ndira ma
beti am sika ere ama me ana wo kan ha na wo pa me cho ha na nsi okay mate Nigga, yes, I can process. What is the crime? It takes some time as I have because then you can me. Yeah. I'm not going to leave it in our body. My way away. Yes, the year you man of the say a Jumano, a housemate, a Juma. Oba, company in a better visa, a company ticket, amount of Waba. Ubana ubidua ubeye housemate juma and obeye salary no e $250 and me spending ni na kire wo and awoti ase se obeye dey obeba and one kasa because company because of case this is about we ya ntino company no face case ni bi ntino esi anu ba ye ma one kasa uye u video e kire se nyu bi na afọ so say ye den to kwai no and on akasa ye ni video and on ye den or the sending and I'm sending company no and on ye awe and on buy ye this man no buy oba be do ye fine okofim ko ye juma kama e fi do ko mo first one ko ye juma no na okohwe yarefo and ma me no ne ko ye no ma me ne see on your friend say on to me enye akokra no adwuma on to me see akokra no ntinu ana ode ne bae nyame ado ya didi mani nya afie ma no efie nya ma no papa efie ni 2 rooms e dan mi nu ana we mu uye den wo fie ho no na o clean ho eni etua wo ka kwansi na ofre me ka jem so isa kuku a me ho fa me ana me still me so me wo Africa market o ana me se den na yo ana o se o yale ana o se me bisa so wa hospital ana o se o grofo ni do wa hospital 2 times Emma, one Casaudi hospital in Yamani, one put out in Yaman 7 Yamano, me at the Mibisai, now the report any medical winning that is sending me, and I'm so okay, fine. And I was this idea, one year you might be now over. And I'm just 1 year you might be now over what they are. Me, a woman said, I'm engaged in a woman now by, but a Yaman I'm a ball, sir, a visa, any plane ticket scanner. In this idea, your plane ticket, and we have say, we send a sick and a now. Because contract now, buy now, over sign 2 years. And I would say, I catch us a contract and see 2 years. Now, would you two say 2 years? Now, we video say, when I come, I know that my contract is 2 years. My salary is $250. And I we are now buy. It is a one to me, be one. The best thing is a company in this come on a day. Now, already sometimes the company no more agree for that, but me go company na me no go kasai company nsi omo ko omo boy ni na $3,500 with omo plane ticket ni omo visa sika ena ye wan kasa mu no chat me di company ni number ma say wo so chat omo me ko ka na ko say bia me twa ntro wo so chat omo na fa wo bleeding ye na eto omo ni ena wo di wasem go ka kire omo say $3,000 no $3,500 no nye bi inti ye dey ye omonte suma and a company no ye dey e ka say ne sadia all the ometumi aya for one so made you $3,000 apart from $3,000 because all my with station krum han mon krata e di amount because uba ye krum han krata de amount inti krum han krata na e ka wono eno yentimi nka say wo ko abra wo nti o musika ye dey e mo nti fa musika ye dey e mo wo do musika mo a na wo ko and I was going to need you, man. I know the office, no about office. It's Uber office, no, and I would Uber that office work. It's other ladies now, almost a ban over here, Jumano. Only got I because I don't know yet. I don't a Danny 2 room now, ladies no more banners, no more doors, you know. Almost got I know, and manager, I don't go on the brassy. Ladies no way, Juma, and no criminal as a crown, and me fear, and I'm no cassia. Okay, producer, Edia Yankotia Drubaya Habai, Kukuano so watch any side of company Boka Tituaka, Nyemfao Emra, ATT, Ayasamu, the nation's anchor. Yaw Osei Aboagye Oforisuo na on you be akese.
so da bia na me ya se asem bi beda ho na aka se wo face se de tie na yemfa no kora nya adwuma na wase nipa boni ni ama nipa to bi ne bi so ada me ka se ka no kora che damfo men se damfo agro papa mi nimbo ta yenti a wase tu anamo kora di sa ba ya chi per day one se de si ye mu bi wa kuma papa ye but ye tin mu so den pa ya matiska yo ba ho ade na me no tene awo na opese utu anamo bia ewurade asem kura bo kokko se be ma ye abusun ati eni munyama be ma kura nso ne betena se kwa me atei kwa mana tawia ade si no obi adi ho nkomo a chem wose we de o nyem hwe wode me ko na makoye adwuma atua na be ma hu se tia na metene me mu oduru o respect bi de mama ye nua ma no bi ye no mutifi da bi eska me ka omo nsa na ye nyan nkora we ya wokoye ya aye mobo ya wo su wo TV so aye nyina ye hwe okoye na ya America ba bi UK ba bi go be fere papa so onye obi aware oba wo na otia wo betu kwan a wontimi no ntra sempra ne sa de si da manim kusi se ne niam ba ya wuradi no oba be kra wo no okudura oye da yanka wale ne di akire anko ye die osu piepia ne hwenim e da akire ama moburo ye bi abate se ne a sebita frache na nko okopesika ba me de ahefie ye musa baba yi se oko no onim se sa ya de kuru ya wo kan wasem na wo ne so di no onim se yale no ye adwuma de na eba no akodi ba bi within 1 month pe ye adwuma 1 month 2 months afi na ase yale ndi yensa amfa membra na free se ye de bini na pumatu ne ye de fufu asia no ana sebita frache print ticket no ye mikrom go so tu kumase kwan ena obi abetu ya sa aka we no asa akoka chense me no ye adwuma 1 month pe me pese me ba no agyae de ho achew etom de bia ye nuano ma ya no mutie TV so ni ntie afutuo no muntumi tutu amanamo se de sefata ne ko ba ne se ya ye ko ya ku bi de ama won yesa da bia da no o me ye ku ntokwa ni ku asanke ye ku no no mo gya sa ntokwa na to yanim ya first place ye ho kakra na ye metan oba ne be mate o ko ba bi uni ngra prane de sie mani drum pempenso mi ye wo nuama no bi sa ofie no ombete mema no omote omusi fie kura di kunu nimba bia wo sie wo che na wo surprise be ma na ye so ngo ka so wo ye de akoma ne mpra omunyan sa asu no na omo ya de bi atim de sunsum ne ye kra nipa onya wale wi a wukunu sunsum edi wachi no nim ne ye ma wo e bia wo ne papa edi nkra ana nka onim na hwase a ko bedue ma hu se bia wo koye mua ma wura agyae enu nti ne nipa mienu ka won hu bom omunhunu mfaso e wo so tomle bi na ma ne mema tena kapre ma mitiezo ase me frɛ ma amena na me se tensi di kura to da bia me de beto aduan ma me ba no edene oka ko achi a na obekire se me ho koya me ho koche me pe ba bia da hotel bia da no me kunu na me frɛ ne srɛ na no sandi miska be ma etimi sandi miska da hotel ba ne ade to aduan ma di ndi wa nya yeyi amfa ma okunu entu na wo ko brede aba ba bo avie yeti kroma gofo ko kata eko sufre Canada Japan no agigi iska e go mahunu za ha na Kuwait Qatar sa Dubai no so obi pie firi no so wonye wo hia enzi wona agini vo wiase esi da bia ye boni TV so muhunu bi buye no se UK ba bi wode meko Germany wode meko America wode meko e hodi okoduru no se 2 years kwa ya adwuma mana nsa na wa to bibia dikura won se wo fam wi a wo be survive ne ma be ko na nim di amount enkuro na da omo hye ne ya no se enkuro na da bia mo passion na mo pesa mo kokotena so kwaje die wo kura omo pe bomb tuo bebrebe wei ya do ko so ya proud am wani age agosi kuro nso se ya nya wode ene ona ahye fie du anga unidi ube jabra ato ye so kwa eno Asem Mpe Nipa be serious kaza ne asabe ye ni frafo anza ne ahwese obi bedom ya na empograsa at 450 million ye benya ne he brewe ya yetimi mu nyame hu ye mo banka obi akoma ye kofa ne he ya omususu nya ye breka kra asem si a aso mo bensi ya utufo aso mo nte no omususu ya de bi na mu a na ye nkanche anu aba na ode ne ko ye ne se ampa wudi bem e kan nyina adwumafo na bo na enso nipa osombu chensika ufiri ya adwuma we nya ne sika wo ho ti so du nia bi aba na kwan so ne kura at least e no mo nkasa we de bibi se na bam de obi foforo be ba be shana ye ma ne nkokura no nko ya no ya de obesa aba ana onko dipa omunnimu ombete ase ya na metia na ade ma ba Sompa na me ba metu twale me mani su birimi a edi sabita frache o mu wagidie wo mu a utimi nko office ni manager ngada se ofade nko nte sa ya de na aba ntimi srem a we de wagiska de o sa contract mo man go hwe ne ho na transe onti amom no nkwa uye nipa boni ni no uye bofo sika ni bra wo wafa si ya kasi ye to si se ya kunu de ya tua wo kakura ubetima me ya kuno na me danyame asese ya de kianya ni picture wa ha
so tie no office ye ni a me de nyame asentie na me di ka busa na ofe na boy ni imam sa na yere ndi asende no eno na me pe yenya sa picture ne da ye man 2 days wa hunu ne yesefate de beto so be bia na busua obi ya be hwe omo untimfo bi ban ko sha kontom ko fa ha o mere ye enti picture na wa ande me pepa opa woni reti wiase picture ne ye di kienya eda ha duo nsu nyansa wo ho na duru wa ni be ye no ye se me hunu sister no wa kra ne de nyina eda ha enti sua hu nyansa ye no ka se de mi ga ko start ago you picture video ya jidada ya tie nya nkro ne ye bo ne ha hwe na ye ne yesefata na ba ne mesa no ya de owu e be busa na wo busua ya obere ni sa omra samu no fosu asemu de ese ya kan ho asema kan ojo me si su satam na kotonu ne togo no ne ayi na wo so manko bida agege manko bida fosu one we nipa bit my influence wo kwa be o me manko bida eno so ncha sasa be me mpadwuma ye benya adwuma ye yo fosu da be ne ato adwuma mu da ye adwuma ye ne adwuma Itia na obi wa na wa mre ena na dabi to fosu edu me bia ye ne ye kra nkasa baabi a wo kɔ no bo nse baabi a wo kɔ a na wo kra ra ho esese ye tie ade we fie ni ho aba bia yakobia bia si ya ka ho asɛm aka tie nwa bai sebo akodi nsense mente won te ho asɛm da ofosu sai Iraq ne sa ho no ababa wo bi ye ka na asɛm wo se ɛda bi wo omo se da we de obetima ko dan bi am ne da we de menkom awo fie no ha Fox FM da we de menkom osemate oromo mo nya akoye osa papa ide bi da yesi enkom ene de meko dan okọ di freezer sisi wo obi e ba akon so nipa na ma ya twetwa ngwa ne gum ofosuo nipa na mko ya ka sa asemu ya nche edi bebe 2 months and Iraq for gas bi nsu ba mba fa dan for kra onom so mu tie program na asem nte sa it where ye kan obi ta ba bi be kanta sente sa abarand wo kanya nkontompo mo boa ofoso du me bi ani eso nkasa yo ma menka sem to mi kro bi Dubai o de me kwa menko enso obi akwa hyan no nkyere se ese ba force meko kata menko Libya menko Kuwait menko ko yehwe ho ede na meko pene ofosu eno so jaza mempebre unko Libya debi menko adentina unko mesi menko pere ho Libya menko ofosu mesi Dubai katai wo de me ko free kura menko edum bi wo ha ofosu enwanwa ohun so hwe eno da na tope mom sa no mo we kosu ma yenwa man ma kodi nsenseme e wo honom still ni pada soko ofoso ba ko kem se makọ na so de me chanzuzu na de makọ yiti menko yakuyi watum menko fosu meko pedio wo de wa be ko de ko wa sema meka wa na me ya adwen na me nya adwen wa ne me nya adwen me ma adwen menko na yenwa bai teze na kwaku kan wen fan hwa de ma yenwa no ma ne bi ene mema ne so bi edume bi yentie ya bire no mo asem kakra edume bi yentie ekunu mo asem kakra kwaku mentwa no abrantie bi a ofiri ofenso ana sofo no eda no oso otoka obetwa animu bema na akire nso atwa akire tiowirasem ofosu mema no anani pa ba wiase no eje se wo bi nko a ena ye kasa chewa anasa ni pa ne kasa chewa tiowirasem no ma kokose chi sere fe achi so wasere enye so easy ofosu hwe ye nwa ba mai watoba ha asema na kwaku kan ne kwe mere me no nati wabo anwu na etukwa na akwa na si uya entiga abranti ko ba be fa no o me fa ne kwa abroche da ko be jano sana mema bi zutie ye kukurumponi ebe so enso ba ye on se ba bi wo kasa se mo enu gwa se gra ma brand men kan bebu sa no se wo yire se drum me bi a 10 cities ko de to adwane de won so ne na wo ba o ka ne sa kokon ase me ko da be hotel kra me bi kru na bra me time like e na oba ma wo ye de senya ho no be kan bebu sa se ne ne ba ma na ne na wo se 10 cities kra wo nya to adwane won ne kwa wo sa ye de e wo kwa bi so o fo so drum me bi ho no mo a ye hwe ye foundation no baby ayeko
she says as she can working and made obi boot the papa do mama winning at the obi boot by 1 billion or send and you want send on coffee come madam for so ni sika de acheso to offer sika asa ba emu say who can say bi na mabusuafo mfimi e bi da fie abusua pe na kwa abeso kwa je wo mai e bi da fie anya abusua asemo enyo de mo pe no so mo de shako kan senseme na fese e be sre sa de wi aba wo ba kwa aba wo teso ye hwe na no we ba ye na kromo asikafo em se menwa ye ne bibia kwa me despite kwa tua bi omo gigi sika ene ye de ko form ba ye nti betima chan de bia sa me da de me hwasa no se ma ko gigi sika mo de o ma ba o mesa ko ebi ni me si we o kina wo bi ko we ya ye kan wasem nipa ko re tv but o kina obi ko nipa ko re Sompa o re Asem Mpe Nipa program o kina wo ko ada na se ko basa kura utimu a bebi wo ya de na se wo hu kire wo ye de ko hye dan matum wei eye kuro eso bi ba ka se me ko ye na matimi de simi dan ampa akotu edi nitire eti so bi ka se wo ba wei busa de question bi na yefa na hu no na me hwe bibi wan na ayi bi esi tusika gu so he sa TikTok net phone so nsam ne de uka se wudi akira ofo so man kan to se me bia fie no ha ye po program ko ye na fa sika baji sika ibi na omu tugu so na sika omu yi me fa pe trotro nyame ko anka me ko this is the time ya ba se abante na baba wa no dwana betwai ba kwa bia be fa so bia babo we ya ye bi pen dem se nyamba ma ho adwen ehu de be okay Sompa cha de na duru hobi modofo yema emma kurafo na ntuma kato mandaja so nkoda so enidi me emu anwati tomatoes ne side wo de ba ebeboa pa na sika fam de amumu number no 0598559802 orofo edi ebeba Dr. Blessed Foster ana se 1 media 21st clinic sciatica expert orofo yenkonye kotu yade ase yade be ni kotu ase yade bibire biada yenko 21st clinic obetu ase na wo de amayen na sciatica no de eno ene eye omo mark pa omotu ase Ghana ha e de agidin abibidro so na wo de tu yade ase yenko na yenkotu yade ase 15 branches ene wo Ghana member 0540311311 0540311311 mizo drink no ene 5G no Courteous Marketing Agency wo mo ene de ba yenkope bi na yemfa eni adwuma ponto ni abedi to na mizu 5G meza na yenkope bi ekira kwai bronya na eba no mizu 5G meza 3 eba center wo de adufofro bagwa so a omanfo akire gu so pa etu koko ase 3 koko capsules koko master pa ehun koko a ene na koko edwane ne na mu America pa 3 koko capsules koko master kolina ke ba dani eba misti eba ene apidan koko a obenya bi ato 0546107107 0546107107 Haksa mixture and the capsules yamkru osa etu asiepa osa tamfo kesiepa no Haksa abadwa so na se the H2 osa asie no enya asem keto akra Food and Drug Authority agiatum na ye ka cho se oba pemfo untumi ennom Haksa sa na oba woman no fo so entumi ennom unimfie dumienu a untumi ennom Haksa eye osa duro papa orofo ba bia to nuru etu nuru biada okwa ubenya Haksa ne bi ato 0240 238 310 0240-238-310 Haksa mixture and capsules abedwa so a etu osa sepa Liberty Conference na say duru hobiem we na ase ene ekoda krupo twedi apon efrise wa mammonwum aye kama pa Liberty Conference na sabre me kanfo nam dia mam December edition no memory that 21st December na ekoso Jubilee Park you na sa dwumadie we ekoso oman na edubu ache woni food for thought na de dwumadie we eba adansedie na mu eba enya asem keto akra Mama Esther ene Mr. Kwame Jedu Minister Moses okay ene Kwaku Jesse Esther Nyameche omo ene de enwomto ebegye Nyankopon tata da no nyame beyi nyame ne ma enso ebeye ne ma Jubilee Park Liberty Conference come and be blessed, oh glory, hallelujah. Obo Heba and Medical Research Center. Obo se ben kancho say 21st December what the Easter end of year
end of year promotion no ma said ye be ya afi we ye kɔ na wie ye no afi a ye besim no ɔmfa yade emfa nwuram ɛno nti 30% ye ɛna sabiri wote ɛde free enura wo beto so orofo ɔse wo hwɛ kidney no liver wadwenem omoja nyina wo hwɛ o sugar level nyina wo hwɛ said ye be ya obetumi atu yade ase ɛde ama wo yenye wo ma no ne from ne no mo ento ankomotwetwen so 0257472506 0257472506 Obo Herbal and Medical Research Center osi afi we no promotion or the pa 30% and what area free so all branches are Obo Herbal and Medical Research Center obia obetu ase na the amount Dank Natural Healthcare Complex patch number 2 and wodi ni djuma ya tipi brebia da yemfa ko dank ye na wotu ase emfa amount orofo yade be na dank entu ase na enam san yade pade dank ya de enya asem keto akra yenkoi ne kutu yade ase 0266593330 0266593330 Tabita Clinic wo frɛ Tabita se men kan cho se yade bia yefa emra na so ye Tabita Clinic wo se prostate no sabre no yawada eni wuku da bia no ye free scan na watumi ato aduru no watumi ato ase na wode amaw ahojo daban Cindy's Junction ho na behu Tabita Clinic enti yenkotu yade na se kuma se obehu wo ha akra so ne takrade ene takwa obehu wo mo 0260 1962 Lawson Beverages men kan cho se Lawson Eba Mr. no ewudwaso Lawson Local Mr. no ewudwaso enkoto bi na ye nonom Dureman capsules Dureman Peters odofo twetwa bi bobo bi aponto ne abadi ntu ni nyina no Dureman Peters se wo pe bi ato na waton wate so emfa so dia bi aton ensa biada okwa obehu Dureman Peters ni bi amanfo agye atum papa yenko ne mfre wo wa homa we swai 0242133577 0242133577 Dureman Peters so si twabi ne gina wo na so na sabre no Sompa no TV no eso risk na foforo na ne foforo mu no na ye kiro se emrante no a omo ebubu decoder no pe wo mo no risk na emaw new Sompa sabre no se o scan a ubetumi anya figure no se 1 ne da na ye 1 ne da enti opa o mre kra eno ti no mo risk na emaw ebebo sa akwa no so o se Sompa ema akatua papa orofo ye koni akosua de o ye ko ne akwa wala tu asa express group na make am for nam dia kire wo akwantusem omo ya ade pa kumase wo hatema isle contact rade sunyane tamali ubehu omo bibia ni enso sa 0249000448 0249000448 na enyoma enkonkai emfa emau na yen kan kire wo se enkoda mienu bi a adofo bi pese omo ye omo adoye na sister Sister Patricia not New Jersey na wafrim na dofo bia ye from Mariam Boatin ene Abigail Yabua omo pese sister yi no mo yonkono no omo ma mienu omo pese omo ye omo adoye na enkoda no eye shanshan bobo kodano Jenna ene shanshan bobo omo ena sabri omo pewo mo no maye sister Patricia ofiri mu no wo New Jersey na dofo Mariam Boatin ene Abigail Yabua ompeso omo ko enkodai emwa ehefa no behu wo mo eno ti enkran mam ena omo wo ti omo pe Jenna ene shanshan bobo omo fonyini ye dia tutu TV no so no eno nti momwaye yetimi ko enkodai emwa efrise bibia ka ho makoma person bebo ankoda no omo namba obetumi de ehu wo mo ana ohu wo mo obefre yem na yetumi apenkoda na kira kwa no bebo esa kwa no so pa 0345 40 45 28 0345 40 45 28 na nyoma enkonkan abrewati ofoso branoko yensa brepi na seprosi 48 ni atepa yese de ekoso na manfo akohye dem by force abato ne kenkan na chi no ema enema ekobasa ho nto muntu ana monko ho na omunko siesie ne manfa mafoso bema
ababaawa ne mema ne due na minimum adekodie nti aga na ha se nom nipa dodo na fisa akwantuo nko ada na ema yetimi diye enya akwantuo nko na ema yediye na akwantuo nso akwa yeti fise eso brekuo kra na so no akokon so kra eto da bi na